ua te o se te se mani e no ma fau fau Petalia e o manu e mau Le sau manu o le pavea Omana mie o e pose sia lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Imata au po pe yo le vaita mai no whanau po ngaluem. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau fe malanga inga. E awhia imata au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, Omega ka. Ia maloi moa, Omega ka. Sabale tau mofie, Omega ka. Fili mai loile, Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Pongisa whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fai solo Wale tawa ilo na loto Eu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha malu lea ua e la ina Ia wha mali e ina Pau o se mea ua au mawaina Wha lango mai Ilo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha malu lea ua e la ina Ia wha mali e ina Pau o se mea ua au mawaina Wha lango mai Ilo utau au e te mapua No fi mai mafia O so
oai le tau langa ua pia E la foa ina o ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae o lava lava e le taina Uno masamani le ai se upu e whai mai Le uso e sauia o le vai nu lea e te tau ma whaina Kapu mai e le paono Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Le uso e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Mapuma e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Ea le da, le tau au lea e te whaalango mai iai e te mapu mai iai fo. Whatalofa ma le nganga whiwhia ma le nganga whaaftai I le whaafonga tāpuai. Ea mai se fo I le sila mai moa le atunuu. E le dei fo I yaso ua tātu wauria mai. O le o ngā tutolunga le mū. O le dei fo I vai yaso, ia ma le aso lua sifuru ma le lima o le masino mati. Lua afe, lua sifuru ma le ono. O le ua lua sifuru lima minute ua te aile I tū la e lua. Ua wave a mata le tātou pole kalame. Le nganga I fo whaiva, ma le aua uli. Ma le tō wha ia whonga mua, ia po le talenga fo ia seu Manu Francis Ioane. Ia o loo tō e sea fo I ona, o nisi fo I o tuatuangia, le ma alofia. Ai ele wha moe moe, ia o loo manuia, ma maua lona malosi, hei se teimi toi taliu mai, wha au wau le au nanga ma le tautua, I le mamalu o si o tātu o tanu. Wha talo whatu, o wholo whatu, ia ma whaawhiloa I fo I le atunu, tāwalunga atuai le au nanga ma le tautua, ale tō wha I a tia whilau tusi, ia talitonu lawal me mawhau whau. Samuruia lau tō mawhtanga. Ia ua mana I fo I lea ua soso o vai aso, ia le I toi si mai ia le tō wha I a tia I le maota ngase o le soe sa o le pepe. I le maota whai lili. Ia ua marosi lava zieli. Ia le nganga whaaftai I le atua. Una o lao ma havanua le lei. Tātou te wheloa iai ma whetapa I pe au mangalu le ea. E ala I le whaua wina o le tutua. Ma le tala tau longo, ale si ufonga sa moa. Mai se foi le au whaingaluenga o loo tautuaina le mamalu o le atunu. Ia, maro le soifu manuia, maro foi le ngā lulue. Ala usu sa moa ina ua malei fua mai whanunga le lei tai au. Ia, ai ala seu foi le atunu. Ia lato tiute ma whaiva masani. Ua to tofi iai I le aso, ma le aso. Ia malo foi ono sai ma lava papale, ngā luenga. Ia le whato a mai atu ia vai ingo le uli la tau ia. Sina malo longa, sina si moko, tau mafa se vai inu, tau mafa lau sangwisi le na whai atu le tina o le inga le tai au. Ia po sau mori fo ia se apu au le fo se wala waina sa tanga atu lau lunchbox. E malo le ngā lue, malo le alausu, malo fo I le whatotoa ma le lau pale I o tātou tiute ma whaiva masani. Le a tau a sa vea le lua I li. Se Yuli Al Harrington tumanu wau la vea. Fifia le nganga I whatalofa, mofo lofa I a te oe.
I le nei fo ia so fo a wifi ama ta ule taimi ma le aso. Ne ingalo ia te oe, po fea le na e te kifa solo ane ai. Ia a lai te mara malama iau mea lai fai. Le mea na amata mai lau whainga malanga nei le tai au. A o fea e te toi tau nuu iai. Ia pēa o le teimi e tau ino i le fale. Iho. A wa o le mea le na o le otu la i mai. Teimi le nei. Nisi fo ia whatoa ta i wha se fulu tau sanga. Ta i 5 se fulu. A wa mata na ngalo. Ia mea. Le mai lele matau tia. Wa so solo. I le tele o tātou tangata. I le vai tau sanga le na. Dementia. Ngalo mea. Le loto e alu le fale. Ia talo whanai o tātou tabamtina matua. Mea nai au ngā i tele. Le whatalandoa pēr tamamtina matua. O le tātou tanu matatono le tau ainga. E o la ilo na mafo whau. Na te manatua ai mea. Whaamatala ia i tātou. Mea na tutupu i o lātou fo i soifuanga. Le lātou fo i whai ngā malanga. Ma le sāvalinga. I le tele o tau sanga ua mawai. O haani whawhi tāuli malu i tau o le ola. Sā ngā i mai ai. Ia ma le tele o le mātui ma le ngao. O lātou nei, sā lātou ta pena, ma wha ma ma teu le awala, mo oe ma hau ma i tātou uma le whanau. O le ala le tātou me whai. Toi wha fo i le alofa, ina i o tātou ta mamti nā mātutua, ua malo lo retire. Whatalofa le tāwhi tolu, le pa ia o sa mō i o na tulanga whalupe, le vāta ngata ma le vāta puia, a wā pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anganu, e li po iai tama ma ainga ma tama, a pia fo i le usonga i atu mua mapule, o i tu au ma la taua, ainga i le tai ma le waa o fonti, o tama le malu o tele ma toa o le whale ula, sa ole basa le au mua ma le launiu na sa lua, a wā fo mai tu langi sua ma vai whanua. De la au nā motasi ma le nofa ma pū, ia te oe tu mua le motu, le malae o le tau aitu a wale malae tele, ia wha pe fo i le tau tangata, ai maise o oe na whale anga fulu ia i le motu sa. Hata lofa i le tapo inga mamalu, anai te mamti nā mātutua fo i o le atanu, ai maise ia sili mamawalunga se vi inga le atua e momoli e ana au na pa ia. Le ainga sa le vi, au tau o feo i o le langi, le pae sino le tala le lei, ai maise ia le au whainga luenga to tofia le atua i whata whaitaulanga e fia talo whalava. Alo le soifua mnuia, i le dei fo i aso fau, ia toe liba so le masina tātou whaabawai atu, i le masino mati. Ka fi le sawa le teimi lea lue nei. E le lopo tātou le kuri ka mo e le kaimi po le kaimi le tuli ta mo e ina ma wha tupe tope ma wha na nati a tātou me whai. Vave i o nā hau, vave no o mai le pongi sa. Le swing o teimi, climate change has changed the days and make the days faster than you ever expected. Ia te ia na fo ipo so watali ele ubi ai fa longo kau kala ka me ki o savali mas kama ikimianga ka oko ai ele kolo awalu lako swinga na e sau le taimi ma mai ai ata to fa tafa i fo ila ta to tele fo lauva tasi ma le taimi e tia ita to pe o le passivo le walu ma le va walu ai Tatu te le ti e atua i le pasi ma le waa. So we change as time comes. E suia fo ia tātou me whai. Pāo o mai le suinga o taimi. Le suinga o le tau lele wa le mautoru wai tangata. Timu la, malulu vevela. Ia to ulu wai fo i malekiona la tau ia. Ai e te le iloa le whaasolongo le taima le alu le vao le wati lato. Whatalofa ila ia lea, bale ngang whaalalo i lunga o tātou apia fōringa. Our Facebook page and our YouTube channel as well. Le whaafonga mai, ia male mai mua mai, le atunu,
Samoa i atu nuu i fafu. New Zealand wa vea mo tātou ainga lona lua. Australia le nale, Hawaii ma Amerika. Ia fa pena fo i le atu Asia ma le atu Elopa. Fatalofa ai la ilunga le tātou Facebook page ale Radio Samoa vai lova vai atu ai tangata yo mo mua mai lava ilunga i le tātou Facebook page ia le ia wo mai te lo mama o tualta mai ta yo sina talofa sina o sina male sina le o tau nu mai ia fa pe fo i ia le tama matua ia Hans Webster male ainga le fale tua male no foalu ainga li i olo o mai mo mai matapu ai mai in Perth i Western Australia Australia uta le na o Catalina fa talo fatu malole so fubunia ia fa pe fo i le sunga ia tausili o ia we wa anga i mai fo i se uso ya tausili malo stau tu ai malo ia fa pe fo i le totele o to o lo mai mo mai o la fautuanga ia to tango e tufa le tatou por kalame tele i o mea tāua o le a ngai ai le tatou fa soa i le so ia ai mai se fo i o tala mai i ma o le tala i le taua o lo ngā pāne o le makua maria o le taua i le taua ai i se le poti ai o le wha nonoanga feita wafe maafe tangata ua maliliu ai o le to tele i latou o tina matamaitai matamaiti laiti Melna leona ona popo le loto maleanga malealo lofa ya ilato. Innocent lives have been taken, thousands and thousands of casualties of war. Ai le tau tangata de. Mosulu fa isolo ono mea vale ara uri io Donald Trump le fa indi. Ia fasanga tulo fo ima Iran la toia. Fa ma Iran. You will never walk over us, Donald. Lauto vava ai. We will fight till the last man standing. There are a few ya Donald Trump e whaafile mune mea. O le mea na e whaia, le ala wa e tue tofo iai. O wa leo tau fo no Donald Trump. Tatu amatatu le tau ai sai tu tonu. NATO, where are you? Vava ai lei. Fea o tau malo le tau pulenga le na Northern Territory Alliance. Fea o iai o tau te whiwhi ko lea lofa. Lome tuitama ta lava Lawrence Peterson ma le totele. Lea wanga i mai. Lea lau a mata ma whapongai e Donald Trump. Lea wea lea no whai atu tau. Sa mua nai o lo alalam papa au i Amerika. Au tau se sila iai. The initiative of starting a war by attacking sovereign countries. Now Donald Trump does not know how to end it. Bloodshed, thousands of casualties, innocent lives. Le mea na leo abatuene tatu si tatu o tasi le tau tatu te loa ai ia le mea na laiuna whai atu. I le amatanga, i le filifilinga le lei, ma le whai o lau filifilinga le lei, o tau o lo alala mapapa au i Amerika. Wane, le nale o amatu le fita ave wha malosi le to tele, denying American citizens their own right as members of society and those who were born in America. Talo whai, talo whai ia. Ia le lau tipoti la tangata anu moni o Amerika, o whela ave ie. O whea le a ave ie. Ia ut mea lai leo no whea, tuwhamunu tufal tato porkala melanga e tā ua tele mea ia. Tato tilo iai. Midterm selection and election. The midterms are coming for the United States. Toeva aila ia lea iai. Awa o te loa lava, o le a te le swing o le ava ai iai Donald Trump. Ai maise le tunu ua vevesi ma ua le saunga le mu. People are being killed by their own Gestapo immigration officers. Yo. Te fasioti lava, e leo o le immigration tangata Amerika. Yo.
Awa o Amerika, ele whaasaina le mea ta o le silent protest. O le savali solo te ai file mu. Ia le mea le ua one iai ia le tūlanga vai ua mawhati o tātu tangata. Job recession. Ei ni ngā rue ngā tangata. Ti poti tangata mai i whaatoanga, ti poti tangata mai tonu o whale whai ngā ruenga, whale ngā o si mea. Lava whela, ona iai ni tangata, lātou te whaia le ngā ruenga elea. Who are the people that will be doing Americans' dirty job, dirty laundry? They have been deported. Io e oto ai whaatoanga, se i mai nai tangata Mexico, ma nai tangata mai isi i atunu o le lalolangi o lai whai le lātou ngā ruenga. Ina ia tuu ina atu le tau mawha i lunga o lau a inga Amerika. Dea lau ave. O ngā ruenga ie aung tata ma pai e tangata Amerika i whai. Taipei o tātou mele whai New Zealand nei, ma Australia. Whai tātou ngā ruenga whawai teimi. Wa tātou o mai, tātou te ngā ioi ma ngā lulue ma polonga i whaatoanga. E taule apu, taule mori, taule kiwi fruit. Aisia, nobody's here to do it. They will rather line up at the queue, at the work and income support to get the benefit. Ioi. Ang tatatanga tayo mai whai yan. Lea le yon o pisa so otu. Ele minsta le tātou whai ngā mālo, o i lātou olo o ngawha, ma ngā luenga whaavai teimi, ina ia sila to toa. Ele o whaia ni mea whaapea e polonga i o tātou tangata. A lea na manuane le mātalanoanga. Ma le telefo i onisi olo o aia le poloketi o ngā luenga whaavai teimi. A le tō whai aso alo. Neli fo mai, neli I whai whiau, so alo Freddie, I Australia e Meriponi. O atu tangata nei wa tā ua nei o accredited employers I Samoa. Nala tō me whai. Tala pepelo, whai whengainga. O le a kawa a yeisi manu o I le whaatoanga ma le whainga luenga. The work cover, it's just like an insurance policy. Aya, tau nu uloi Australia, sui a tole policy. Wha mole o tau. Le tātou malo o sila, ma tangai I kon kalate nei. La vea lola I leo tamai New Zealand, pe la vea Australia. Mole mawhaio na ave I le whalemai. E tutongi tupe, e avatu. Le pepo le kon kalate. Or remove or ese the clause that was there as part of the agreement to cover people at work when they get injured. Fia is a lave po se manuanga. Wole se mea, lava fila na fai. Me tonu lava na rea ala yuna o tale no atu. Ia I lātou ia wā e tō tele whape mai. Le ātou sa whea wha mole o le whaia le mātou plestene. O ia le whaia le tō plestene o ia whaia. A wā o tau na tu ina I ai le whaatu tuanga e alu le whalpepa. O tau fo I la e tō e whaia leisi pālota e ave ese mai ai le tō ina nea. Ua matua le soifua. Ua whaale tonu lana whaalongo ia malona mawhau. I whaai unga ia o ia whaia. And it cost American lives. It cost American jobs. It cost the American dream. And it cost the American right to birth. A fia toila ia le mo tātou uso. Ia tuila manua. E se le whainga tāle mele nā o le tātou nof atu. Ai tātou lo le lei. Ia le mele o tu lai mai. Tau na whai ia I se whai unga atangata. La tātou o e tāle pese. Mai I le signature choir.
tasi Dewa salamai maua matulasi Se utile malie ilotina Ile tangi a umafita ile taulanga Fai mai oai ya olo umativa Ewa maima wai oe Ulala tama Yeah Fusi mai oe Ewo Ele fangalo na oe Ilo uluto Ele mafai lo ulofa Etu mapela na oe Ya ita Talo pelo uachua Beto efa atasiya Imafutanga Wana ooe watasiya ila ufili-filinga Etu mambea elefa aluaina Fusi mai Ele fangalo na oe Ilo uluto Ele mafai lo ulofa Etu mapela na oe Ya ita Fusi mai oe Ele fangalo na oe Ilo uluto Ele mafai lo ulofa Etu mapela na oe Ya ita Le na whawhiwhianga su I whiwhiloi I le auli o le leia so lulu le o ngā tonunga le mū o le vai aso. Ia ma le whaamboe o lo manuia tiu te mawhaiva o lo whianga iai. Tau wha le tonu mai le tala o le tau a o le mea e whawhtai o le pa ua ni timunga. Na o ni nai timu vole le ma ulu ia ai o lo o amata na malulu ia le atunu nei. Ni sila lava ia malana tau ia le ua te atu. Januari, Februari, Mati, e o atu ia aperila, ua matuai longa, ia ona ati fo ia le malulu la tau ia sa wale taimi malona tau ma tulanga whapena. Ai, ua lausi la fia e le atunu, mea ua tutupu, ina ua lau ina le unga o le whaamsinonga, ua lewa na whaatali ia i le atunu, i le aswana nafi, i le vaa, o le fionga, i le sui pā le mia. Ia to lupe o ia fo I o le minsta, o ngā ruenga te tele a le atunu. Ia awha pia fo I le tō whā, ia tu loma Lance Lameko. Ia whatasi e fo I, ma le whai unga le wha msinonga o whaia. O te le whia la se tala tele winga I le unga o le wha msinonga.
Io, leanga, ne te ua whapena tangata ua tātou wha leanga li ungo le whamsinonga. A o nai motu ngā awha I lau tilo ma lau wa ai I ai. O te leilo po se teimi mua le nei, ua whao ngā ai ia o upu ma wha upunga ma wha matalanga, fo I lea salalau, po le lau tele. Hearsay evidence as circumstantial evidence. Manino ala tau ia walanga le tātou ai ata tau le nai pena, ma vase ma maioa ai, ia li unga le whamsinonga, le ua uma, o na whafonga ina. Ma le fwoi la, e ala ngā tatau ai I tangata, I le lātou wai ia tatau. E sila ai ma wawa ai, I mea lātou te talitonu. Ia, po o lātou fwoi manatu e winga, I le whamsinonga. O le whamsinonga la wā ia, o le tiute ma le matafa ioi le nā ia le court, ia fa pena fo I le fa masinosini ia fa pe fo I le fa masinosinia sa tau veina le mata upule nei le fionga sa tusi motiva perese ia fa pena fo I le fionga le sunga le atau le sa Darryl Clark awala I le tustusinga po o se fa I unga tustusia e te tau na quote mai ai e le fa I unga fa masinonga ia ni wha masino po ni mata upu wha penei na wha o ngā I le teimi ua tuanai that has set the precedence of such a case where a hearsay evidence can be used in court as circumstantial evidence or real hardcore evidence. O le si fwoi mea sa o tiloa o iai. I nei mori mau whaatautou ina, sworn-in affidavits. E tasi la wale mori mau. Tasi ale mori mau lea na tūlai. A o whea la o iai le unu ngā li I lea o lo tā uma pēa, lava pēa o la ingoa. Whea o iai tangata nei. Lea lea pei uma le sa ilingo le unu ngā li I le nei, o le sua ina, o le tangata nauti e tu au. E whawhiwhea, o na leilo loa mai nei tangata I tutonu o le atunu. O ni waafi. Po o tambo mo e mati e ni solo whanua. Wale ai ni records le ai ni wha maumaunga. A o whea o lafi li doi tangata nei. O iei se ana I tua I whea. Se tonga vau o la lafi ai. Sa moa si ta mai atunu. Ai le mawhai, a le ilo loa tangata e fiu asu e le mawang ma le ilo loa. O lo ule nā tali tanunga iai, nā oa ulama I le matau pulea. There were no real witnesses. How could a sworn affidavit, how could that prosecute the Deputy Prime Minister? And, of course, the Minister of Public Works. O Vasili nai tule mai. Ai atonu o tātou te maua se tali tustusinga po se whai unga tustusia. A written decision where those issues can be addressed. O le si voi mea au te matua I o wafua. There are no faces and physical presence of the people involved as witnesses and those who will testify. Ele tau wha peretania ina le mata upu leo te talano atu ai. Pe a whai e eisi e complain pe e fo isi e whai sana wha se a wha peo. Ua tātou whaaleanga ina le unga le whaamsinonga. E le iei se le ngona whapena. O le ai ata tau ali ata o se vela tau e na te mai ioa ai.
Mea ua ia vava ai ma tilo ma whaalongo iai. O wālanga i leo iai se tātou whaspepa o se whai unga tustusia ua alo ia mole. Because this becomes a public, a decision for the public record. Mō tangata lau tele ma whai ina lātou tilo ma vava ai e. Ole si vaenga tā wotele. Ole moli mau tustusia. Ai lu ita wina ele tu te. Ele mawhai o na tali mai. Le moli mau tustusia lea. I whesiria le lo ia. O lo tu mole sui paramia. Whātoi foi. Because a sworn-in affidavit, it's already written. If the defense lawyer decides to cross-examine that sworn affidavit, the sworn affidavit will not be able to respond. Ele mwhaina tali mai I waile ise ngutul whaspepa. Ole mori maule tali mai ai. I isi angeli ia wala tua ile whasili ale. Ale fionga ile tamaitai lo ia. O lo tu mole. Mole ali I sui panmia. O le si foi mea na te tai I lo mawhauwhau. A whai o le whai unga lea na whai. I le whamsinonga I le wā. O le ota to mata nora to mata. Ma le tō whā ia whontoe la wofo piea. I le ai o ni mauri mau na whaongaina. I le nāfo I mataupu. Nā la le mea otu. Ta whapea ta ito le whai unga o le a whaia I le whamsinonga lea. O le a whaonga ma I se vaenga o le whamsinonga le nā. Awa na matua le ini mori mau. No le lopo whena le loloa I ai. A oi fo I na whaalave ina ia awane I ai mori mau. E anga I atu le whale whamsino. E ai nisi cases whapenei. Sa whaia I le teimi ua tuanai. E ma whaio na fua I ai ma peisi I ai le whai unga ua whaia nei. I le fionga I le li sui panemia. Le si vaenga tāua. Awai le toi mawhai o na whaia se tālusanga a pili e toi ilo ai le whai unga le nei. I lo ulava la tali tununga. E te tau mō no mea o na iai lea ia te tau. E whai ai le mea tau o le judicial review. O le winga o le matau pulina. O le ilo ina o le process, o le awala na whaatino ai. Le sa ili I linga o le matau pu. Se ia tau mai I le unga wa tau nuu iai le tau nei. Because these appeal for electoral reforms and electoral petitions, they cannot be appealed. So I ask, why not allow a provision to have a judicial review ina ia toe au talu ai ma toe tilo au anisi mei au asisindela iai awhai e lua pae inga ia le a le toe anga waa ia le fionga le sui panemia Westminster o ngā ruenga te tele le atunu ale malo o se teimi umi lua pae inga e tasi e lima nesi pae inga mo se furu o le tangata fasio tangata o le umi le nā o lona
whaasalanga le sefulu tausanga. Ai a tuli le kolu kuaka, po le afa fo i o nā tausanga. E vave ona mangalo mai itua. A le aile mangalo le whaipule lea wana ofanofo itua mo le sefulu tausanga. Mo le lua pae inga. It is far worse than a murderer serving a 10-year sentence in jail. Iwa. E mangalo mo le tangata le mangalo ale le sala lea o le sefulu tausanga. Talofa Pepe Mangele watching you with my family from Melbourne, Australia. Fatalofa malolo sui funduia fatalofa tu ile uso Stene Lynn Peterson ya maloso fo ya Harris ya wala te to lua mfana sa matu filo ine ya na ile fele engol happy days. It was nice to see you people, cousins, and ma na ya tatu whanau, lo aso tātou te le mafuta. Ai, whatalo whapito atu lava. Ina ia uso matua whawhine ia, leo te wawai atu. Na malanga mau mai lava le tō te leonisio. Tausanga uma, e whai aile la tō whilo inga. O le wasenga le nei, o le tausanga e awhiwisa lau whau, o le awhiwisa lau fitus fulma le ono i tonu o le kolisi mawalunga. Ale kalesia Yesu Keriso lau po yoa sunga tai le kolisi o pesenga. CCWS, o le sunga ya Sitene Lynn Peterson, o le uso ya Charles Leota Freund, o Shane Hansel Rasmussen, o Tioata Afoa, Marianne Brunt, o le tamaitai o Fafati Tupai, ia malona ainga o a leki tuinga. Fatalo fatu, malole soifu manuia, ia ai wa ngafo ilea. Fatastasi ai, ia mamana tua ai, ia se tasi o lato classmate o le tofa fine, ma le uso fo ia i lato le tamaitai o Mase Roy Ngatoloi. Ia, Momonga le lein na mo tau, le tua fine ya Yvonne pua fala hokanga afa masanga poe la ulu, ya malana fo i tafa onga mai, ya manisi na o uso matua ngane, ya ole au tau whi loai, ya mawhai tala o lo tau fo i vai tau male vai taimi. Ya, wha manui atu aile tātou por kalambele ya tau sa vea, ia fa pe fo i male tātou por kalambe o le nganga i fo favor i la utou whātasinga ia fa mo moe ia mo le malos au sona tau mamafa ia ine ini pe fe tula mai ni ngase ia ai ave fo le nei ava no o te whatalofa mo fo lo fatuai fa fonga tapo i mai asio matu tina ia tapu itea, ma lo tapu itea ia fa perfo ia lo tatu tama, lo fa tau toli e ngase tu ia li ni welua. Ia fa talo fatu, ma fa fte ia tu le angle le ma le fa lo anu ma walunga. Fa mboe o le amo lo rumanosi, ia fa i peo na nga ia tu tapo inga le sauninga. Ia sosa ale o le na. Ia on la au leo le pikopo e tau na whatulanga ma whaavasenga mai ia le lato ngā ruenga. E tuli mai ai le pristua arona, le au ti akono e au mai le whamanutunga, le tino ma le toto ke riso yaso sa uma mo o lua. Anga li le tua ma lo fatu mo lua ma le whanau, ia e maise foi o le anga le lei ma le manatu mai. Ina ua mala au le tua i le tina o le ainga. Ia po o le tina pele ia tea. Pepa mangele talo flava balon se fumaria o Arabella, talo fa Arabella, le Valpolo, ia Pauli, o le sunga Hans Webster, o Tulafono.
Tulafono Leasi Pepe Moleli Talofalava watching you from Corona in California. O le sunga vaina lepa, mano, le uli mano, le usa pele, lo loasu tatu te le whilai, alo fatu I lau fitalinga le vaina lepa, pui e lau launga, le foi fale o salvalasi, a meise fo I le mamalu le whaale tolu, ia, ai te nane, alo sina ma alo le mali atoa. I sinave maulu mo totua, ma le fale sa ngaunga, fatalo fatu le atou sa vea I ate. Oe, Gene Collins Purcell, talo falava malolo sa ifo manuia, o tainau, talo falava tainau, 40, ia, whapea fo I le to tele uanga I mai. Whamai Gene, alo fatu watching you from Seattle, Tacoma, Washington State. Ia, lelei, whamanu tonga whau, Talafalava malo le soifo muria whaftai le mafuta mai tufa tato por kalame ia pe te tango foin. Share, subscribe, and also leave a comment for me. I love reading your comments. Le tamita yo Tania finau whamai mai le ataua le mata tu matou I nei Wellington ai fo ua also ia woa le ale sunga e fonga mua o whakika iru. O le sunga ia ale mau. O le sunga ia Wayne talofalava malo le soifumuria whaftai le mafuta mai ia tufatu tatu polkalame I le mamalu o le atunu. Le lau tatu nonof ia e iai tu o patatua le o mai a le whamsinonga. Le hola tato walo I le whamsinonga o I le whainga palonta vai maunga tolu. Ia. Te le lopa o tumaupea, le mua o lena ta ua whapea o le aso luas fulma le wha o le masino a perila. Ia te tala I le whainga palonta le na whapitoa mo le tu malo o vai maunga tolu. Ia, le foi lawa wai umai ia le whamsinonga le mta upulea. Vai. Aua tātou te popole. Mai le o se mea fo I tātou te whinau vale ai fua. O le unga o le whamsinonga. O mawhauwhaunga o tangata. Ai le o whaaleanga ina e tangata. Se whaai unga ua whaia le whamsinonga. E whapena fo sila ngona I a tau. O wala ngona, my call is that there must be a provision to allow judicial review to be done of this case. But to tele o whaia tu a mea o se tele oe si mativa ma se oe le sa le ai. O le avatu o lo ulangona, o le lua whai unga o whaia a whai, o peisi runga o se keisa whaia mua I le amatanga, ma ua whao ngā ai, I a hearsay evidence, or circumstantial evidence, so be it. Pawhai o le nā, ai I lo utaltununga, I le mana I pēna whapea e ai se amandoa, e mawhai ai. O na whaia le ilo I longa, ma le suenga le nā, o le au wala na whaatino ai le suenga ma le sailinga, ma le tangofia, o le mataupu, the whole process that was used to investigate this issue. Le mai ia nika tupai, te whumaruia le ataua, ia, malo fo le ngā lue le nei fo I tai au, e pei ona walauinai, alofa te le atu mo le ainga o Wharanika, tupai tai au from Manukau. Ia, malo lava whaftai le mafuta mai. O lea amitua nai, tāluf lava, wai le sidea, ia lelei. La tātou wō, si tātou pese o ia tātou a tala fōu lenga e tā wō tele tātou tala fōu ia. Talo falava o se whapoponga fo i o tala fōu le radio Samoa.
Momo atu le taua i Iran, o le lona 24 ina nei o aso le taua i Iran, ma o le poti au pito rata mai le CNN o ta wai, le folanga whaamamame le presidente o Donald Trump, e whaapero o whaatala noa nei e Amerika ma Iran, le whaamuta ino le taua, ma ia ta wai fo i a ia tau fia o swa inga sa fua mono fuanga o le pawa a Iran, mo le 5 aso. Pa mai o le whaasinsiranga le di presidente ua whaia wawe mai le tai au po na reira, a o ana nafisa ia whaamata wane ai le pomuina o no fuanga i o Iran. Whai mai di poti, o so whainga whaia pea Israelu ma Amerika i a Iran, e mai se whai os whainga Iran i a Israelu, ma isi tua oi, ua matua i toa tele ua mariri wai e au fia i matamaiti. O whaerua fwoi le di poti la vadea de CNN, e te ena Iran o se talanoanga ma Washington na whaia pe o na ripotia, e ofisa whaasararau mai te tonu ramo Iran. Wari ptia fo ide le fia le presidente o le panona, i oso fa inga Israelu le tu isaute o le rato tunu, fa mai le panona, wa sori ai tu la fono fa malo, ma o se oso fa inga ua fai ai lau ele. Pei tai wari ptia se fa mtalanga mai le minister o puipuinga Israelu e fa apea, o le a fa avave le fa leanga ina o fale le tua o ide isaute ma le panona, ma fa leanga ina fo i mala lau papa uma i lunga o le Litani River. Mai le atu alapi, o whaaleo le fia o se tasi o suisi nia mai le United Arab Emirates, a nga i isi ta i tai o tunu u alapi, i le ai o se lango e tu inane moa tunu u alapi, i le whanga i Persia, i teimi o lo o matua i mana o miai le so soani. O lo o anga i pe ilunga le tau suau, a o tadi ai se isi di poti mai whaatala noanga i pe o na riputia, i le vao Amerika ma Iran, pe moni pe le ai. Mai Italia wa le manuieta mo whainga le palemia o lea tunu o Giorgia Meloni i le sairing o fina ngalo tangata i se referendum e whaatatau ne whetu na inga na fia whaia i le whaavai o lea tunu. Whaeroa le BBC o le unga o le referendum e 5% o tangata e le itariaina pe itariane le ai, ma le fast food wono sa i o ina. Na whaeroa lava le palemia i se temi wasola o le aia whaaloa longia so se unga e tau nu i eile nei tau mo whainga. Mai na ua whaalau roa la le unga, ua whaeroa le fia le tua ngai ma le whaamtalanga e fōringa ua mana na o tangata e whaia se swinga. Wa ta ua le ripoti sa whinau le malo o swinga o lo fia i le whaavae e ta ua mo le whaalelei o le atunu e mai se lava i le tūto o tasi o le whaamsinonga. I Australia, wa whaamautu nei se manienga o whaatawa inga sa o loto, i le vao Australia ma Europa, le whai mai le whai ngā māloa Australia o le a wha popo ai, le se fulu piriona i le tausanga, i le tamau a inga o le tunu. Whai mai le 9 News, wa iei whetu na inga wa whaatulanga i lalo lea manienga, e au fi ai ma le AVSC o le luxury car tax, po le la fonga i ta avale taunguta ia, e mātele na a fi ai le aunga o sta avale mai Europa. O le paramia Australia Anthony Albanese na sainia le marianga pa atasei mal presidente o le Union Europa o Ursula von der Leyen i le paramene o Australia le tau na le la. Whai mai Albanese e tau whai tutusa uma le manuia o i tu e rua i lalo le nei marianga e ave se ai tutongi whao popopo o tariffs i o lo awina i whafo Australia e pei o le povi le povi fasi, ma moe e maise, o loa e pei o le aleisa, ma le suka maisi. Na amata mai whiuta na inga o le neimarianga le rua awhese furuwalu, a o lea whato a wha mautu ina. I New Zealand, e lata le salau 5 wafe a inga o le a maua se whaasiringa, e 5 tala New Zealand le vaiaso, e whesoso nia i mawhatianga mai le taungatau le penisini, ona o le taua i sasa e tu tonu. O le saunoanga le minista o tupe le tunu o Nicola Willis na whai e se whonutanga ma le au whaasaralau na whaedo ai le tūlanga o se tasi le vaenga mo le Working for Families Scheme. O lo li putia le Radio New Zealand o lona winga na o ainga i titi tamau ainga anga i le whiololo le tamau ainga ma ua mai ei matamaiti o le a whamniaina i le fuafuanga e le o au fia i la tō e benefiti mai le ni whanau. E tau sanga atoala ama waile afsoswani, ia pese i vanga na fo i wato aru i lalo le tau o le pensini i watasi, mori vai aso so o se wha. O whae roa pe ama le tolu se lau fitu su tolu miliona le tupe, o le awha aru i lea fuafuanga, pe i titi i fofo i pe a whai, a e vawe wha mutaina.
Ma le tala muri o lewa wha maoni mai e au fia i ma wha longo tana umanga i whaia onga lango le All Blacks ua fili e le whaia onga ulua Dave Rennie. Ta ua le teo wha mamalo New Zealand o isi whaia onga lango e au fia i Neil Barnes, Mike Blair ma Jason Ryan. O umanga o le whaia onga o le defense, Ryan i le forwards, Blair o le attack coach, ma Barnes o le whaia onga lango le au. O le pite fo i o whaia onga o Barnes, Blair ma umanga, e whatu a wha mai a lato kongarate i le whai unga le ipo langi tau sanga fōu, e mautu le finangalo le li whaia onga o Dave Rennie o tangata upito i le rei ia mo le ngā luenga le ua whiriwhiria. Pai roe umanga i le whaatara noanga o se whaaloalo mawalunga mo ia le iei peo sa mata whaioi e whaia mo le awa le atunu le All Blacks mai le o se tama i ngā luenga foi. Tala ia le radio Samoa mo le nei fo iaso soifua. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le radio Samoa. Bring up forever.
uso. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Aboi amu show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe full cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over selau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Le Shine Dental. Lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa ia fofa tal no ango ni fo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono ono fa. Lua fitu ono ono fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Wale na whanongolongo pesi ea tele tātou mata upu tā ua fo i ole nei au auli ia ono nisi fo i mata upu tau ave mai i le polakalambe fo i le ole auli ma le toa whaia fonga mua ia pa ole telenga fo i hase umanu Francis Ioane e ai la tātou masini ia e pe ona masani ona utou whafonga iai whaasalawina ia ma whaalawi loa fo i ale company o le Casa Beds mai nai le pitanu o tahuhu. Le la o lo ta uai. Ia le lato Smart TV. O lo iai le lato Smart TV mai na o le luas fulma le ono ta la i le vai aso e tongi ai. Pe a fai o le a fatino i le meo le finance application fo i le ina i le Casa Bed. O le isi o lato whaalawi loa o lo iai le temile nei. Casa Bed o le base ma le mattress. O le no winga o le fola fo i lea o le moenga. Ia ma le wha malu. E na o le iwa tā la i le vaiaso le tau le na. E lima ia vaenga o le 5-piece queen bedroom suite. O le base ia whapea fo i le bedside. Ia o le dresser. O le wha amala. O le wha ata. Ia ena o le luas fuluono tā la i le vaiaso. Ia, ma iei fo isia tātou moenga mō tamaiti. Kids bunk beds. E mawhai o le maua le pa upea whai e te watu ma e whapea. Tuna o whanongolongo ea se manu ma le atawa sa vea. O tala noa mai i le au nanga ma le tūtua a le Casa Bed i o te huhu. Ia, mamawai le lato Smart TV, ia e mise fo'i, ia o mea whale nai pe o na iai ia le moenga. Lounge Suite, ala na winga, sifulma le tasi tā la e tutongi le vai aso pe a talia lau tālu sanga mō le ainga fo'i leo le finance. O le Lounge Suite la, ia, e iai ia le tolu nufoa, le nufoa tolu tangata o fiai e le nufoa lua e ima le nufoa tas ia iai fo'i ia nufoa e fai ia lātou whaamalu ese lava tu ai ngā sizes o lo iai walau tātou telefonu i le nā le Casa Bed and Appliances o valu se lau lua 5 whaamalu
o Valuselau lua lima whāwalu. Ia, e tangola o miletas, e te iloa ai. Ia, e mawhai o na whaamama. You can actually clean and vacuum that lounge suite. O maila i lea i le tātou special o na wha, o le Samsung, o le telefoni whi aveai. Samsung, ia, e iai lo na mepu ata, e iai fwoi ma le peni e wha o ngā fwoi le pēa wha pēa, e te fia tusi lunga le telefoni. E na o le luas fulma le ono tā ngā, i le vai aso, pe a whai o le atalia ina, ia lau finance application. E sa wai fo ila ma le watch, Samsung Watch, e tolu sfulu ono tāna la i le vai aso e tongi ai ia le finance le na. O le iPhone sfulu ma le fitu, ma le Apple iPad, mo le lua sfulu ma le iwa tāna la i le vai aso. Ia taungo fia le na, o nai tau nai wha pipi i ai. E whaingo fia i lau wha soa fo i le vai aso i lau tupe maua. Awane ngalo, wala au le casa bed, appliances, mo lato specials nei i le telefoni o Valuselau. Lua, lima wha valu. Toi wha fonga le nubera na o Valuselau, lua, lima wha valu. Ia, mai atu ia wha amui le na o le casa bed and appliances. Ia awa fo i le no sila fia e le tātou atunu o ia wha mrianga. Si tātou wusu e tātou fasili mai i le tamaitai o o e mele palamo ia male tātou wha moile na i le fia na nei pe a te ala i titi le tu live wha. E mawhai ei o na mo se wha puponga o le tātou por kalame fo lea o wha ingoina. O le malu i fale. E malu i fale. Ia, e malu fo i fafo. Ai o le por kalame le na. E mawhai o na feso soni atu wai i o tātou tamam tina matua. Wa leva na malolo retire. O le a lae matua i fufula lava la tau ngā tupe le whare tupe. Ia, ai, o tau mawhau po le ase me whai ai, wha alu ila na investment, au te lolo tō tele o nisi, ta mamti nā mātutua, o lo fia whalongo pe wha pe i, o na maua se whale, pe a whai e taunu mai i le tamaitai, o le si voi fonga le nao le tātou por kalame lunga le malu o whale, le tamaitai i a e mele palamo. Ia maleli i kamuta matautia le sunga ya Thomas i se teimi ele o toi mamau po le 10 minute e te aile tu lai wha. A vea fwele nei i awanoa, whatalo whatuai ma le nganga whalalo, ia ma ofolo whatu fo i le pa ia mawalunga o le tātou tunu. O loa lala ma papa au i Samoa, a olo ma whaio na maua mai i a tātou whaasalaunga ki lia le lei. Ia i le atu nuu atua, tu a upolu ma savaiva pena fo i tuile manua, i lunga o le wha mo tasi o ono, tesi maltasi, wha o ono, tesi maltasi, ia, lo wha fonga mai ei, i le fionga le toto o le ava. Mark went, ia masiona tina o whauliu, went, ia, o tapu i o tātou whiwa ai mai se foi, ia, o le atina ele na ale malo, o tu ina tu iai, i ao ole li pule to le ava Mark went i le Samoa Resort Beach Resort i inai muli whanua nan tua fo i ole vaenga le na lea sa whaingoina o le Sheraton Aggie Grace i muli whanua lea ua whatauteia nei ia ma whaatamoe o le pisinisi ale malo o le pisinisi ale malo ia le hotel nai manaia e watu maafe iai mapu ai malolo ai po ele va e alu savai ia toyo mai mapu ai malolo po e mai le va lele e anga i mai ai i New Zealand
Ia, o vea fwile ave noa i whatalo whatuai i le telo tātou whale tā vale. O lo tau tuaina i le tātou tunu, o ai mai se fo i lātou e taunu watu i le malai valele. Whaleolo International Airport, a le isau tā vale, i ona wa ai lola i leo le sign le nale. MS Rentals, the cleanest cars on the island, le sunga ia alo vao mafua ia male te maitai ia Anita mafua. Ia male lātou fo i au nanga male tautua, te mou le telefoni nale pipi ia tuai i luma o le sign. Fitu lua tolu tasi lua wha. Fitu lua tolu tasi lua wha. Whapena fo i le tātou Moana Rentals ia male tātou Pacific Easy Money Transfer. Le whaalongolongo mai a i lātou lo tautuaina ia le tātou Taumesina Island Resort. Ia, e whapena fo i le Taumesina Island Resort taxi stand. Le fionga ia leota, ia male uso ia te lea, ia e meise le mamalu o tupu mai e o lātou whafoina le tautua na a le Taumesina Island Resort taxi stand. Le Samoa Laga i la i whātou ia e meise fo ia le taxi stand i nai vai tele o lo o sifia i nā, ia kota ma le whaleo. Ia whapena fo ia le sunga ia Mau Hunt. Ia ma le te le lava. Ano noai. O nanga matau tua le lei. A lo whatino. E alo matama whanau a Samoa. I Samoa lava. O maila u tala noa i le mata upu lea. E alu lava i lo loto ma o popole ai ini whainga fo le ta o le conspiracy theory. Le ulungari i lea na ta ua o le mori mau na watu i le tupe i le to ina e to tasi lea na anga i atu le whamsinonga. O ai nei ulungari. E whape i lale me o le maua ini atu le ulungari i ma whaasala lau ina i lunga o upenga ta whailangi whape na fo i newspaper le sa vali se post ale ofisa o leo. O ai ngoa nei tangata. Ai whape i fōringa o tangata nei. Ioe, awa, o leo ua pei lava o se oni tangata o soria se tūla whono. Ai na whaalango lango le whai unga le whaamsinonga i ai. I tangata nei. Lea la ua leo atu. Whaita a nei tātia mai ei ma se whai unga pa se polo inga. Whapea. E le lava mori mau. Wa leo mai mori mau. Ona whaia i leo se whai unga tale whea ngai. E tusa ai male leo mai tusa. E le usu stai tangata nei i le whaamsinonga. Ai whaia ai se whai unga. Te le lava male mamawhatu. I seisi tangata ora. O le whea la le sa o nei mea. Wale o tātou whasilingi nei. We are not trying to contempt the court by asking questions. This is not a contempt of court. This is analyzing the analysis of what was been said and now waiting for the official written decision by the judges. O ai nei tangata, whele nu ua mai ei nei ungali. Ele maua lava ni o la hata, mani tusi fo lau, ni IDs, ni laisene. O wha mau maunga mai i le va'alele malai va'alele male immigration. O le sailinga o la tu stupe. When was the last time they used their accounts in Samoa or whatever bank that they affiliate themselves with or use? I say, I love o le mawhai o na maua mai information o nei tangata. Awa, when it comes to police matters, ele to iaise nā tia ina o fōringa o ingoa o mea patino, the Privacy Act.
La whawhea la o lau fiufi tangata nei. A o tangata nei o lea na whaalango lango i eile whaamsidonga le nei. E leo mai e mori mau le la whasi pepa na tusia. Ina ia whaamao nia ai se soli tu la whono, but they disappear. Bele o te whatu ai. O mori mau nei o mea itu. Ua na o ni anganga. Le ai ni tino, le ai ni mata, le ai ni ulu, le ai ni fōringa, le ai ni leo. E whape whela. O na cross-examine be whasilingia e le loia, na whao ngā e le whionga le rii. Sui pāre mia ma le minstao ngā ruenga te tele le atunu. Is there a conspiracy theory here? Who are these people? Are they just ghosts? And where are their physical being? Not being able to present themselves and be present at this court hearing. O whela, o le whasili ngā wa whasilingi ai. Tātou te whaalangolango la. Ine mau na tustusia e nia itu. Po ua na o nia nganga. Le ai ni leo, le ai ni tino, le ai ni mata, le ai ni fōringa. Ai whaalangolango i ai. I le tangata e tō tasi. Na watu ai le se lau lima sefulu tāna i a teia. Who are these people? Where are this couple? Where are they hiding at? Can't we go through the records at the airport of those who enter and those who leave the country and exit the country? Tal mo le mo ai. Fair no no foi. Fair se falitali malo sa happy ai. O le ngari I e no fo mau I sa mo pe malanga tu fafo. Se ngari I mai tuila malua po se ngari I mai Savai po se ngari I mai New Zealand ma Australia. Wa leva na ave tu o le tusi ale fionga I le whaamasin sili. E su e tapito ai I lātou nei. Nā me wale su e I whaamaunga. Whaamaunga le whale tupe ma se lātou ngā tupe. Lā le te muli ai na la whaanga ai le la account. But mainly, what are the names? What are their names? What do they look like? Their faces. Show their faces. A o tangata fo I le nuu. Se I fesoso ni ane. E wha I loa I leo leo. Ia le nei unungari. A o whea whai ngā luenga ai. Pē whai se la pisilisi, pē ngā lulua I nisi tangata. Pē no nofo I le nuu, pē no nofo I tuavao, pē no nofo I lungo se maunga, pē la lafi tono se ana. O whea, e o mai ei tangata nei. Somebody, somewhere, gotta know something about this couple. Talo whae. Po o se mori mau o se aitu ua nā tia, ai na ua na o ni mawhau whaunga o I tu o le melea. E ei se mea na whawhau mai I tu o le melea. Where are this couple? Talo whatu sa meme lo wā. Mai kalihi I Hawaii I awa pena fōi. Ia nai o tātou aingolo o lanam papa o kalihi a Hawaii ia mese foi ia le tamao le kalesia le to ina faife au po le faife au to ina foi ia tine tali ngafa ma le falatua ia moe vau a mese no falo ma le aingali ma le mamalu o le pulenga le kalesia e whakasa ina kalihi I Hawaii I Honolulu fatalo fatu Alo le sui fundu va te fo le mafuta mai o wei tarfa wei ya I must have ya oilea tarfa Rosalia la fonga tarfa lava Alan Misa alo le sui fundu la tatu wo tal pese fa mria tuai ya ila to nika to pa tarfa lava malo le sui fundu fele te mai mo mai ai
watching Wharanika Tupai, watching you from Manukau. Tarafalava valori le soifomanuia, avtai ia le mafuta mai. O le sunga mose, whaasau nausili, malo le soifomanuia, avtai. Toi tu and whalo lau tapa Wonki, tarofa uso, lau tapa ofe Wonki, ya, whamai, a talofa tusa, o le whalangolonga tu lava I vai ala nei, ia pia le tātou nu, ia, whatalofa tu fo, ia te oile uso, ia manisi fo I o tātou wō mapa anga tōtino, ia ma le tātou a inga, I mo taa ma vai ala, ia ma mata auto la tātou wō e tāle pesilea. Whamaduia toile manawa o ngā ruenga I leso. Sorry. Va. Mua mua ia mua. Sorry.
talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Tala falava malo le soifua o si mere whaafonga I telefo le Radio Samoa. E momo atu po I te ripoti le tamai o le taua I Iran, wa whaari ai le CNN wa whaamatala atu se tasi o sui o le malo Iran ia I lātou, wa yeisa whesota inga wa whai e vau Amerika malo lātou o tunu, ma o lo fia whaalongo Tehran, inisi o whina ngano e tala whea ngai mo le whaamai aino le taua. Pai mai le CNN wa whai ane ia whaamatalanga ia I lātou, a o le asona na whina matua I te ena I Iran, whaamatalanga a Amerika e whaapeoro o whai ni tala noanga ātunu e lua I Washington. Pai ro mai o vanga au ma community no fuanga o lo whai ei taua, e au pito I tinga ina a wao I lātou ia o lo o tere ai le soifua mau, o na o whetawinga o lo whai a pea. Le rau o whaino ane le sui lea mai Iran, wa sahuni Iran e whaalongo, ai wa whairofo I ele o talo sanga mo se whono tanga poni taranoanga ma Amerika, a o lo o fia whaalongo I ni fuafuanga, pe ono whaatulanga ai se marienga. O lo o whaawo pe ono whetadia I oswa inga Iran ma Israelu, ma o lo o talitari pere to o tele pe o toe mau tau mau tu mai se whaai unga o le nei taua, se ia tau mau ai se mapusanga I le taunga tau le suau, ma penisini I so se vaenga o le narolangi. I Haiti, o ripotia le CNN le so o le masina fo a perila le fuafua e tu vai ai I Haiti le vaenga tele o fita o le Gang Suppression Force po le GSF le lango e malo o fatasi mo le wha moe tau whaasanga I kengi I te tonu o le atunu o avea ma wha fita auri mo le to o tele o tangata. Pai mai nisi o le tūranga fo I rena tupu mua na o ane ai vai ngā au wha pēr tā ofi vesinga I le vao kengi ai le Imanuia. E manatu malo o whaatasi o le force po le vaenga foura leo le awane wa lava tāpenanga ma le langolango o tu ina iai ma wa whaopopo fo I le au whai. E tele atunu o lo ngā lue whaatasi le mataupule nei au fiai fo I Amerika o Kanata, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Kenya, Bahamas, Maisi. O le atunu o Haiti pe a marisfutasi miliona le whaitau a whai o na tangata, ma ua umitere o whea ngai ma whaapita audio bevesia kengi I lo lato tunu. Le a fo inai uina whasi o tiai ma le presidente sai ai o Jovenel Moise I le rua whenua tasi. O le rua whenua sururua ina ua whaale tonu ta mao aingo le atunu ma whaatele ina bevesi na wala o iroa le presidente sai ai lea taimi o Ariel Henry mo se peso soani tau militeli whaavau malo. I Ausitalia, e ono whaasalaina le se furu lima tau sanga le wharipuipui, se li talavau mai sini na ua mai a moria I morianga tau whaatupu whaalawelawe, terrorism offences. O whetau ina leo lea talavau se furu anu tau sanga, sa iaia na fuafuanga whaatino ni ngā yoinga whaatupu whaalawelawe, I le mai o na ia wa ai nisi o whaamaumaunga, sa mawairunga o lana computer, whai mai le 9 News, o le tausanga na tenei na amata sue ai leo masa I ria ai ma se fale, I le itu I se sifo sini, ma mau atu iai se jao plasta, ma se nei fifa moe. Na pu ei nai le teimi lea le talavou ma moria, I le umio ia upenga ato ai ma se fana, ai na toe tatala itua. O le toe maua lao isi wha maunga fau ia pe o nau luai tā ua, o toe pu ei nai roa matau fia leo, ma whaia iai isi moria nga whao popo. O le soe tura iai le whamsinongo tamaiti I New South Wales. I New Zealand, wa iese lapata inga mo timunga mamafa wa afiai Northland, ma le Upper North Island o New Zealand, wa iei mori mau mai lea whaetu le mamafa o timunga, wa afiai nei, ma wa wha maonia le ofisa wa ai tau o lapata inga I timunga mamafa, e mai lava I le East Coast anga I mai Doubtless Bay, a nga I Whangarei, mai lea waurio le so whaasaro atu le Australia. Pe ama le tolu se lau 2 milimita o le suawa I timu, ua fuafua pa u I ia whaetu o le atunu. O iei fautuanga mo lolonga e meise soronga ele, ma ua wha mamafa mai lapta inga I tangata ia alofia. Lea ngā I no fuanga o lolo vaia, alofia ma le whai malanga, ma ia wawe o nā ngā I ese pe awa aia le si iti au le suawai I si o manga. Tala mulmuli mai Papua Kini ma Bougainville, Wala lata lava le aso sa whaturanga e whai aire whai unga le Parliament o Papua Nigini, e winga I le mataupu e whatatau le tuto o tasi o Bougainville, a olo iei pepa polenga o taitai o iei nei o Bougainville, I le tūlanga o le aiai sea whai unga. O le masino te se matausanga taluaina mariri ai sui o Papua ma Bougainville, o le a avere mataupu rei rumo le Parliament ia iuni le tausanga rei, ma ia iei se polo inga e saunia mo le Parliament, ia mawhai ei una whaatala noa le mataupu a ngai I sona I unga whaiu.
O ni ptia le Radio New Zealand se whamtaranga le pāre mi o Papua, James Marabe, na whaia ne vai aso tanua i whaapea, o se aso muni mai o le tausanga nei e mawai le tonu, masalo po le āmatanga o se tema. E leo fia i eisu i o Bougainville wha mai alatou, o siria ma le ono tausanga le umira nei mata upu, a o le nei lava e le to e mautu wane se tali. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga ia. Se fulu minute wa te ai nei ia le tu live fa ta balunga tuai e tatu talana mai le sui o le Radio Samoa i Sydney, Australia. Miriam po Mario Lala toa ia fa tulo watu wa fa malulu tu alulo te mi le tau faita wina o le tau no mai o le i unga o le fa msinonga a le fa msino sili ia mstasi fo yo fa msino sinia le fionga ale atau o le Sir Darrell Clark e tu sai male va enga lea ua fonga ina i le fai unga i le mata upo fale a lili tasi i le vao to lupe le sui pale mia male minsta fo i o ngaluenga te tele le atunu ia ma le fionga ya tu ilo ma lance la meko au yo lea se i fai le na tala i se isi teimi a leo wa fio maila umalo fa alo alungia o stasi fo i o fonga o le tatu pol kalambe fa pitoa yaso lulu uma i le te ala titi o le tu lai fa ua fa ingoina ya o le malu i fane fa talo fa tuai male nganga fa lalo i ya te o le faletua ai mai se foi o le fonga le tato por kalame e mele palamo ma lo so i fu mria a fio mai le por kalame nei ma lo fa time o le time you fa no mai ya fa talo fa foi le fionga le ya tso savea ya ma lo la fo ile so i fu manuia ma nei ala va lo ti loto lo o manuia pe ala o fionga le nei fiafi ya fa time ya ole tomo fa ngale na e loa e tau na fia ma fai me fia o me na e tau na fai a wa te fai me fa u lo ma fa si ma ya le lola ele e se al me la ri lo ma fa ma le ya se me tau na fai ya na ba le dava ya so ya ba se foi o le fa sta por kalambe
I le la asolulu ona o te lo sa e tutuangia. Ia ai wha manatu pe i le atunu u lau telefoni ma lau numera. Ina ia mawhai ona sota i atu i atangata. Talofa o le a wa maile le nai tu. Ia ole mana ia lava pe o lau saunoanga ia wale ai se avano le mai aso na te anei ona wa fai lava sina pisi ia wa tau wala au mai le mamalu le atunu ia tau mwhai pitu na i po le ale le me sa ona fai ia wa pisi fo ile mamalu le atunu i la tonga luenga ia tau mwhai fo ie ia awane ia se day off o se sine te o mai mau fo isina se le ni la to yeah so it's trying to work with them and make sure I want to disadvantage se se le malo le tunu o lo to tele lava le malo le tunu o lo anga I mai pe ta mai le ta por kalame le ya sawa malo ile bai taule nei o lo tele lava especially first home buyers o lo matou nga lu e fa tasi so there's quite a lot on our pipeline le temi nei o lo tam fa tu na I po fele le me anga ba mo le lato fa moi so ma lo la velo fionga le fatso wina le tatso fatso ina o le tatso por kalame o lo te lele au ngama le sosani le malo le tunu malo fa ta u tele e pe no fa yatu e lua me I tilo ia I vai vili mai lava le tele o tangata ia te au ono ele ngata le mata upo fale al mata upo wa e fia investi tangata ia mala mata upo foi le o le vale le o tatala nei le malo le investment e amata tu le lima se lau ia wala wala trant o vat fai mo lo fale fai le vale wolo ia e te ie nai te mam tina mat tu o le tunu o le mana ngalu e ia fo I la to lo ia la tu tupe sa fa polo ia ma investments o lo save o lo fatal tali polase se choice le ia o nga mo I la to mo lumana ai talo yo no le tele to sanga o enga lue o se fautua I fale tupe matangata o lo o anga ia tu ia te oe o te lofo I la wa e si le fia le lei ia ni tūlanga e ao ngā mō tātou tangata o ala nisi vaenga na e te manatu ua tā ua tele e te tau nei loa e tātou tangata a o le I wha ngā solo le tau por kalame I le vāo o tangata ia mal fale tupe o lele a ngā iai ia tā ua tele fo I lea tūlanga le ia taua ona o le pe o lau saunoanga le tele o tau sanga na mātou ngā lulua I mawhare tupe e o mai lava te minei it's still the same thing so I le va ai whare tupe e sera ngā lulua mālosi o le mamalo le atunu e tele fo I le tātou se leni le maua mai ono I lātou when they look at our dealings fo ngā e whapesori e tasi lava le pese weekend e whai se fundraising a tātou po se whaalawalawe ia e fia se lau awhi maua o le mela I le mafo whau whale tupe pe ati tilo iai they want to see a translation from I le tele le tātou se leni le maua ma le afoi I le tau mawhai o le mamalo le tunu I ngā lulu e malosi how can we translate that to I le tūlanga la lea I le whaatawina o ni tātou investment pe whaatau ni tātou whale or even investing in other aspects of investments and I think from my personal experience ona ia te masalo ia o laua fionga le ia taua masalo na esa ua mai Samoa wo levana le leilau paketi ia ai o taita ia na te sau kake leiloa lava masea tūlanga o se pakeki pe whawhena whai ia o le tūlanga lana and I think this is where o te mwhaiana upsosoane I'm working with some families that are not quite ready to buy at the moment but o le tūlanga la lea I think o le lava o le whaamala malamaina o le lava fo I o ni information fo ina le e awe I le mamalu le tunu e mawhai I ona tātou lope o whea amatai how do we shift our habits ona the banks are looking pe what are our habits spending habits that's what they look at when they look at our statements they look at our financial position they basically look at what are the habits le whai tātou pe amo mai tātou tutongi do we spend it all do we save it and what do we spend them on so na whaataita inga e na isi ainga they did have a lot of higher purchases ai tā lafu matulanga whapea maybe the last 24 months ia na shift lo leo le lato based on I information po oni sosoani na ave iai
Ia na sui lo leo le lato habit of wa ngā lulue mālosi lava ina ia pay ofi ai tā lafu ia. And then shift from that to saving, start with $50 a week, to sort of mai suinga la iti lava ia. It will make a big difference per avile tato application. So it doesn't have to be massive. Ele whapea la matua sui overnight o nei e whainga taona o na whaile tūlanga, but if we start small, e na mawhaila wale o na sui le mula tato how we manage ia na nela iti ia, even for i se tūlanga a whapea o lei e pe mai a board o alo mawhanau in cash. O le fautuanga, put it into your bank account. Tu sa lava pe mai le cash of mai le whatau ita mai ti le shopping ona o ilo le leilava banks. Our families work together. If so swani lesi e tātou te so swani whapea. So if you pay cash a whapea mo mai lo board money from your children or the cash, tu ita tono le bank account. Wa a consistent lava le titilo le bank o le sau pe le cash le ita tono. Ona ilola ia, o ia o laia i le wha mao ninga o ia tūlanga. Ina if so swani le pia avile tato application, so is shifting the small things or the small habits ina ia. So swani pia avile tato wha moi moi. Alona winga, alo tilo le bank i lau profile e tu sai fole le manupula discipline. How do we discipline ourselves and attitude towards money, habits of spending? Olo loing o tato wa mio wa masani e tato ai tilo e lo le al fare tupe e ele suinga le trend le wa tula i mai wa ia se tupe wa tu ese wa sui le mea pe o la utau fa manino ina na le mea so le ala so no is just o suinga la tato habits here po discipline le of handling the small things here na mata le mua le whapea ia sa le ala so noanga ma lau whapopo. Ele oa ni tūlanga siri atu ona le lei ma avea o se advantage fo i lea mo oe i le whiriwhiringa la o le whaatau o le whale pe whaawau pe ona nonofo ma tongi i le rent o le whale lea. Yeah, tā ua fo i o le tūlanga o na wa iai fo ina i ainga wa wala au mai alai renti o tau fitu na i pe tala whea ngai le tūlanga. Ia o le fautuanga lava, o le a foi, o le whaatawina o sau maota. It's a long-term investment. It's also an asset, po se aseta fo i lea. E mawhai ona e whaonga ina e a foi. E toi au mai ai nisi investments in future, o lo na winga o le tūlanga. Tele le equity po le vaenga o le whale o le wa one oi wa una o uma ona tutongi la mo kesi. Ia ona mwhaile na toi whaonga e no mai le equity e whaatawa isa si investment property e wa alo ma whanau. Yo le si fo i tūlanga e mawhaiona invest into a business. E tele ona tūlanga e mawhaiona whaonga ai as a wealth creation asset. O le si fo i tūlanga i o ai le te leo na isi o tatou mātua a matanto e fia po i Samoa e li kai ai o buy something in Samoa. At least wa a whapea lai te rent lava le o yaiso cash fo inga le on the side. At least with the property o lei own oi. If it's freehold, ia e mawhai o na rent e outlaw property lea. And no ma yesa tu pepe a whapea o manau. Miesa se le ni e whawaisa whale i Samoa. Ia o le si po i tūlanga, it gives you flexibility, pe a whapea laua mana o renovates, ia pe o mai fo inisi o lau a inga ina nofwai, with a rental property, e whapea lai no fo tutongi a tātou. Ia e ai fo i isi tūlanga e mawhai ona fo i, ona le whaatanga ina le landlord ia tūlanga, pe iei ni tātou pets, e tele lava ona limitations whapea. So these are some of the advantages po o tūlanga e au ngai tele le a foi. Le whaamana atu e tā ua tele tilo e whaatau se mau ta wā. Ia alo ma whanau i matato a inga fo i whai mai Samoa. Ia le ngata fo le nao, le te leo lo sa alutonga. O e ona le mauta. E lo sa alutonga i whiriwhiringa e whaia. Ia ma le au fo inga fo i o tangata e o mai e whola solo i ipe a fo i o le whaingale. Awa pi tau whape da i winga o nei mātua i aso ia. O mai lo whaatau le whale ia.
na matalo le ona la o mai tangata e le tutu dia la le landlord o ele wa landlord o te pule lo fale ma le fa ingo tangata o mai first time home buyers what is your cost for le mani tau e tau lava ona tu le tu ese se vai nga tupe te tau ona fuafua ma mau ia i luma o le tupe na tau na tongi le mea a wa nisi tupe alu o mea ia te tau ona tango e fuafua e tu ese mumua. Yeah. Tawa ia o lea tūlanga ona as a first home buyer ia ele ia iso fale momua so it's tawana malamalama o le me momua lava o lo mo kesi ia make sure i lau pa kesi pe fia le tupe tsawan tu ese tutongi ai lau mo kesi whether it's a vayaso pe i lua vayaso pe i masina fo ia o le si mea compulsory po it is a must o le home insurance po le insure ina o le fale lea i whaongai le bank e mo le as security mo le seleni le no mai tu sa poi pelo ia iso mo kesi ela pata ia ona I've come across some families were freehold ai le o ia isa la to home insurance ia o whaafunfonga mai le mamalu le tunu tu sa lava pele o ia iso mo kesi e tāua tele le ia iso home insurance ona le tūlanga lea a whapena i te o ia isa tūlanga e whalenga i nailo mauta pe mu pe lolo vai se me whapea ia ale aise insurance ele mawhai le you have nothing to claim on ia o le situlanga is the Auckland Council rates. This is another compulsory expense. It's a taone lunga o lo paketi as well as your water rates. So these are the four main compulsory things that it must be included in your paketi as a first home buyer. O isi fo ila tūlanga e lapata ia pe fautuaina lava te tauna consider. Ia o tatu insurance level, maybe it's your life insurance, your income protection, mortgage repayment insurance, o tūlanga whapewa a whapena i te ua yeise me e tupu le low income. That's your main source of income. Lela atu tongele mo kesi, so e tā ua tele le tūlanga ia mawhai ona peso tae ma se insurance advisor i ona silale yai it needs to be included in their paketi but or the four main things is o mo kesi o Auckland Council rates o water rates and your home insurance. Those are the compulsory is a must, otherwise the bank will come back to you pe ai se fa ina ia tūlanga malo fa ta wotele o lewa fa longo ma fa fonga fo ile tudu ul tulanga wale fo ia le tatambo mat luatu o lo fengai ma tulanga na ta ul insurance ia fa pena fo ia le fai o meu home appliance I mean mo tato fale la vena ia mautino a fale ngai na se malaia po le afi po se malafa natural o ia se me tato te tua ia mo le first home buyer la ni me sidio na tau na e mafau iai a o sa ili mo se fale ina wa uma ona tu ina tulutupe ia te oi. Yeah, taua fo ia le tūlanga ona e taua tele especially mo tātou lea patu a whātau se fale ona mantua fo ia lea fo i. When you're looking at buying a home, it can be an emotional decision. You are emotionally involved in le fale le la whātau, so e tāua tele lo i loa po le ala pa kesi le iai. E tāua tele lo si le fia po le ala repayments. Le la anga whatia ma oto. Ai le isainia lau kong kalate. I've come across some families who have now ua umana avele pre-approval, wo atu wa whaisina wa kong whaie pushanga I lesi limits from outside le tato paketi. It's always a reminder ona e umae. It's not just a 1 year elena o le tasi tausanga la tsongi le tato mo kesi elena o le lua foi tausanga. E la pata ia lava la le mamalu le tunu. So e pull back a little bit. So e mafo fau le le tato paketi po le ale le repayment le ala a managing e tato. E mantua fo ye le fa petu mo e pe interest rates may go up. A whapela ia lunga interest rate le tato pe meni le la iai if you push your limit above low paketi. Yeah,
pe mawhaiona manager tātou in the next 25 years. So, ona I me la iti lava ia mana I whautuanga la iti e whamanatu pele mamalo le tunu. Ona, my goal is to make sure that we have our home long term. Not just buy a home and then 2 years ia wale mawhaina na sustain it tātou. So it's a ua te lelea tūlanga. Yeah, make sure I se me to if sili ai pole atonu lava lau pe meni. It's good for you to come back. So if malama atili lau pe meni ai le isainia se tātou konkalake. So there is no stress wai umai. Yeah, e olo te mi wa in your home. Matalona come to reality wa umali emotional decision in the fight. Yeah. We are now in reality le tato paketi pe mawhaiona tato sustaining le tato repayment long term. Ia si whautuanga le mūlava lea. Malo, whaaftai tā ua tele ia ma tā apu le ua tātou e hanga I ai. Whaamanatu pe I o tātou tangata, the capacity to service the loan, ia tātou malama le le I ai I nā vaenga, ia ai o le whaletua ia emele, e te maua I le tali ma le whaamama a venga I so o se teimi e te malama o le tātou atunu. E umalona whaamama se mea malama o tātou tangata, o nā tamamaila ia le whaia lātou whai unga. Se I wha leo I whaala o telefoni I nā, ina I whaiona tusi I fo le to ina male oro matua ia le tā telefoni e so tai tuai. Ia, whautai le atawa o le numera o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, pe e mele mai fo e tau e mele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, whaaftai tele lava mō le tā whaatalandoanga I le nei fo I asululu, ia e la fuatu lo I tu vai, whaamaduia I le atunu malana malolonga I le nei fo e fiafi na ua ngā ngaifo whaiva o Samoa, ia ona tātou mawai e lea mal whaaloa. Ia, whaaftai tele lava le atau sa vea le nei fo ia fiafi mo le manoa, whaaftai fo I Radio Samoa mo le au onanga pe I asa uma, mawai asa uma I le nei po kalame, ia mo le mamalu le tunu, whaaftai tele le tau lango mai fo I le lango sua mai I le matou au onanga. Whaatai fo I moa wanoa, thank you for trusting us to work with you. Ai o le nau ta inga lava lea ina IF Sosani ma wha malama tūlanga ese. Ai lava se fasili, ia, we are more than happy to help. Vili mai o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia wha manuia tele lea tue I malolonga ma whainga malolonga o le fiafi, ia tue peloa I fo I le vai asafo, ia soifua ia. Ia, whaaftai tele lava, manuia malolonga le nei fiafi, ai whasoifua ia, wheloa I le vai asafo, te ta I atu iai e le tua le soifua. Ia le nā, tāwalunga atua I le talandoanga ma le whaletua ia e mele, le tasi whafonga le tātou pola kalambe, o le malu I whale, le telefoni le nā, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le vaengalona lua o lewa se e mai ai le li I whauwhale, le matua o whaiva. Le li ka muta o lo o talandoa I le tele o tangata ma le tāua o lana ngā luenga. E whai mea mai, ale lei whatalo whatu leo so ya Thomas, good to see you my brother. Always a pleasure to have you on my program. It's been a while since we last spoke. Talofa lava whiu mea. Fatu, so thank you so much for the opportunity to be here. It's always a privilege and a pleasure to be here, and also to, help our people out to see how we can make things a lot better for our community. Whaftai lava mo lava no severe. Malo whaftai whaamu moe sa amuia fo nde yaso. Ia malena va yaso o tona yatu I ngā luenga sa whia ngai ma oe leuso. Le matua o whaiva. Tata lendoa, e wha e mawhaiona e wha malama ina le amatanga o lau ngā ruenga pa whai ua whaafsota I atu oe e se tasi o tangata lo whaanongolongo mai I le tā whaatalandoanga. How does the process begin? Ma clients ia ma I la tau fo I o le ua tau talandoa? So our process is very simple. We have there's 8 steps to our process. The first step is the most important one, which is a phone conversation. Because sometimes it's telephone or nei tato tangata, but I can't always do every single job.
So the conversation on the phone is to see whether the sort of work that they're asking us to do is something that we can help with. Or if we can't help with that particular job, then we can suggest someone that can help. So that starts with number one, the consultation. Number two, awhai wa pasia, the first part, where we both like each other on the phone and it sounds like something we can do together. Then we move on to what we call a site inspection, where we come out, we have a look at the site to see. That's the next part. Then step number three is we give an initial estimate. Because we do this every day in our team, we're very, very much specialized in what we do. So I can look at something right there and then, and I can say to you, this is going to cost you between this much and this much, between $1 and $2, is what I tell you when I see you on site. And if it's something that you're interested in moving forward with, then we move on to the next step, which is step number 4. Whaingoala step there, or a detailed drafting, or we call it a concept plan. Or the concept plan na le mo mai le ata. Or le ata tau whale, and what you guys are after. Then we move on to obviously full proposal, contracts, building phase, and handover. So those are all the steps in a nutshell for you, Sabia. Malota ua tele no winga i le whaafonga mai le tunu. E teitai lava oe ele li i kamuta i awala ese ne e malama le le iai i le whaatulanga ino lau tau ngā luenga. Se mwhai ana wha leo i fo le tā telefoni le nā i iai whamolmole a Thomas ina ia whaamauane le tunu ua o wha ngā solo le tā telenonga. Your phone. O ma o telefoni le o lua tasi 558 314. O lua tasi 558 314. Awane se peni ma se pepa wha maule le ia le numera na le matua o whaiva. Ona ua mai ala lea la utou talanoanga fo ma le process le na e whaadia nei. O la le teimi e te tui nā tuai ia lau tustusinga ma lau fōrsanga ia sainia o se konka late alo ia le vaenga lea. Yeah, for time facility. I think that's a very important question. So the part that we do the contract, there's 2 different types of contracts of how to do the process properly, especially when you're dealing with the banks. So the first contract that we give out is called a pre-building contract. This is a pre-construction agreement. In this construction agreement is where we cover the design cost, o le whainga o le whale. So this is where we protect you from budget, blowouts, because we only spend, for example, se concept plan or se tamai whale, that concept plan will cost you, say, $3,500 for the concept plan mele tusiata from the architect. From there, we then do the pricing, where we know now what the whale is going to look like. That's when we can give you a fixed contract price from there. Then after we do that, we then move on to the building contract. But in the pre-building contract agreement, this is where we cover all of the costs involved with consultants or tangata involved in the beginning. For example, we have a land surveyor, all of the CCTV team, or the geotech surveyor. We've got the architect involved and possibly a structural engineer, depending on what we're trying to do. So that's for a bigger scope work. But if we're doing something like a renovation that doesn't require council, where we go under whaingoa Schedule 1 or unconsented building works, which we don't need consent for, then we don't need to go through that full process. But there is still a need for a pre-building agreement so that the bank can see the difference between the beginning of the build and the actual building phase. E ta wala le whafonga mai le tunu I kon kalate nei e lua. E ta wala malamba iai mamanino le tatu tunu e se le pre-building contract. Lona wino kon kalate le on whaino wa umana mai le ato le whale fo le tangata tusiata.
Ia, ma whapena fo i ona iaila ia leo mene o consultants, ia po tangata fo i e whapito la tu mai. I le ngata, ma o te lo fo i e ein tangata o Palamba, ma lau whai mori, e o mai uma, e tilo i iai, vaenga e whamatuu, ma tā pena mo i la tau il te me whaile, le iai, the groundwork mo i la tau, tā ua tele le nā. Te sila ne le telefoni le nā le sunga, ia, Thomas e mawhai ai o na manino le lei, pe au tau tala noa lava iai, o lua tasi, 5 valu, tolu ono wha. Ona tau o mai lea, e le mata upu lea, o le taimi mua lava e ta tau ai, o na o atu se pei meni i lau account po lau a ao le i kamuta. Of time city Sabia, so a lot of the time, if I a pre-building agreement, that's when the first payments are required. They will require payment from then onwards. So as soon as we finish the steps I told you about, initial estimate, step 3, if you feel estimate, when we move into detailed drafting, before we get into the drafting, that's when we have the pre-construction agreement. That's when the payments will need to start. But that's why Lufatia is that's when we give the for example, Emily, we give her the pre-building agreement, and then the bank will release those funds for your pre-building process. The reason why that's very important is because they go and approach an architect first. And the problem with that is architect numbers or they only know how to design a house, and then they have an idea of the cost. But for us, because we do this every day, we know there's different types of things that we can use to make the cost a little bit cheaper or much more affordable for our people. So that's why it's very important to go through us first. Then we talk to the architect and we say, this is the budget, this is the concept design that we're looking for, and this is what we're going to price it to. And not all the time in mawhaina mato meeting the budget all the time. Sometimes your budget is $2, but you want to actually have all of the fancy things that add up to $3. So that we go through this design process where we figure out what's the best way to reduce the cost to meet your budget, and if we can't meet your budget, then we need to look at the redoing the concept plan in order to meet that number. E tā ua tele lape a whai nei te I wa umara tusi la tole whale ia wa watu le pei meni mua ai isi cost po nisi fo I tau whao popo le mea e te le I mawhauwhauina ole a whao popo mai ole a le whautuanga ole a le mea tauna whai. Rough Taylor Vasily, you've got some great questions today. So with that process of ingolan menga ta'ole variations or unforeseen cost, I try my very best to avoid those sort of conversations at all cost. That's why we go through this process in the beginning. There are things where it's hard for us to foresee. For example, most of the time it happens in the civil side where we wamakanga dig into the ground. Sometimes emisi ele geotech engineer certain areas ele pothole testing, and sometimes it's not in the report, and those are the unforeseens that may arise on a new build. In a renovation, it's always to do with rotten timber behind walls, but we pretty much cover most of those unforeseen costs. And we always ask our clients to have a contingency inside ile pricing. For example, we give you a full contract value. This is a fixed price from us. And then we say you should have 10 to 15% contingency. You put aside. So awole fata wina le Ford Ranger. Say longa uma le renovation. Fata dola le Ford Ranger after that.
Hello, I will tell you. So it's part discipline and part a good advice. Yeah, I ile faso so in the leo o nice leni for ile table ngal wenga le ainga. Yes. Let's see vangale wa o te lo to telendisio o le tunu o vili atu I le sunga le ka muta ma fa piato. Fesa me o fai ai se tau ngal wenga le table nei e ma fai lo na mato savali vali atu tatu te talanoa pe mato te vava ai e fai mamoli mau. I le mele mato te mana o iai manga luenga I e te whaatinoina. Yeah, for time silly. Yes, we have 7 projects that are operating at the moment, and they span from Central to South Auckland. That's where majority of our work is held. Most of my projects is between Maangili and Otara and Central Auckland. So any one of these projects that are e mana o ia te mamatina if you mata yai, I'm always open to have those sort of conversations, and that's actually one of my most favorite things to do. Avia mama dad if mata and they get to see something that they could possibly have. And it is the absolute joy of what I do in my business is to do that. So anyone that wants to see it, I'm more than happy to show you around. And it's also good to trust people that are busy in an economy that is quiet. We have a lot of work on at the moment because obviously of our process and also the trust that people have in us, and we're very blessed to be in the position that we're in. So I'm always happy to show our parents around anytime. They just need to give me a call and we'll have that conversation. Malo va te tele lava I lau wafionga fo I le matuo whaiva. Ia ai I le whaafonga bai le tunu e fia mai moa I se ngā luenga lo whatino e le sunga Thomas me leu whainga luenga. Ia nā lo val au telefoni. O lua tasi lima valu tolu ono wha. Ia o nā whaavanoa mai leo le teimi o le li kamuta. Ia e whaafeao oe. Ia ma whaamata mata I se ngā luenga o lo whatino. I le vao mangele ma Central Auckland. Ia whapena fo I South Auckland. Telefoni na o lua tasi lima valu tolu ono wha. Final words from you, my brother, before we have a break. Again, thank you very much for the opportunity to be here. It's always a blessing to be here to share our knowledge and to share our processes and to be able to help our people. It is the biggest blessing for us, and it falls in line with the vision of the Mako company is to help our people and to give them something they don't have. So thank you so much, Radio Samoa. Thank you, Te Uso. Always a pleasure, and God bless you, my friend. Whaaftai lava whamaria le tua ia te oe mala ainga ai maise fo I le au whainga alwenga pui ia masaunga le mu awai le whaingo fia ngā alwenga. Moro te minei, wia tele nei e fiafi whailoa I fo I se taimi soifua ma ia manuia. Asiwa. Ia le nā Samoa, whai umatawa lunga tuele talanoanga ma le sunga le li I kamuta. Le matua o whaiva e talavou e au le lei e mālosi ia mawhai mea le lei fo I. E nau ina ia whaia se ngā luenga wha mai ai a le lei mō le tātou atunu. Ai maise o le wha o ngā ina o le tātou ngana o lo o mawhai o na whasotai ai. Thomas e te maua I le telefoni o lua tasi lima valu tolu o na wha o le Builders Blueprint in Auckland, New Zealand. Ia o le ngā luenga le nā fo I alo ma tama whanau le atunu o tautu ai ia le nei atunu o New Zealand ai mai se o tātou ainga o lua tasi lima valu tolu ono wha la tātou o e tāle pese le vavai I foe ma tawalunga ai le polkalame le nei o le malu I whale na u tō mau le telefoni a le whaletua ia e mele nisi o lo nofo ma mawhau whau tātou o e au mai e mele tātou o whatasi whailoa I le whaletupe e siria le lima whaletupe o lo ngā lue whatasi mai mele ia wana sila fia le leile malo si anga o le teimea o mari tōu talanoanga ma e mele ua māla malama le lei e mele po o tōu ntangata le lei po o tōu ntangata whatamala Emele and the bank will know exactly your attitude towards money, your habits towards money, and how disciplined you are in spending your money and also saving your money as well.
ai la telefonia mele o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia male matua fai vale li kamuta fai mea mai ai alelei fa tua ina o lua tasi lima valu tolu onu fa fesili mo le sunga ia Thomas ia o le Builder's Blueprint fatalo fatu ia John Vanderhoff, we are watching you from California. Malia Rosa Pio Tuya, Talofatu Malole Soifumia, Auto Umalavolo Mafuta Mai Ilunga Oletato, Pengata Failangi, or Tui Uese, Walese, Malole Soifumia, Vameletala Atui, Taylor Severe, Pia Saoe. O leo ngāri I lea le e wawai atune I ai. Pe fōringa mai o se ngāri I fō le sau le tala leno o watua o le conspiracy theory. Se mea fōri somebody has conspired. Po se mea ua whawhau fō le whafōringa. Awa, wa telling the tātou vevesi mapisa le ngāri. Ai le ai se ata e tasi o le ngāri. Why? A o tangata fo I le nuu o leo ngāli, se I fesoso ni mai I le suaina whaatapito o I nā ua. O ing o ni tangata. A e whape I fōringa. O la le mea ua le sawele sa mona observer ia mapu e whaale mei ata o nā tangata. E o e au mai isi whaamatalanga, a e le o e au mai la tangata nei. Pe a whai ua sue matua sa iri loloto I nei mea. So that's the question that stays with me because this couple is like a ghost with no heads, no physical being. So where are they? And who signed their names on these signed and sworn in affidavits? Pele mea tā ule nā lewa o ia lo manatu. Pe ai se a lava ua whai ai le whai unga e au noa male au maia o se wha manino ina o le mata upulea. Whea o iai le ungari. Therefore I te ena muri mau ale I tū ale sui pāle mia. Ele whape o whai atu o nei whapea ua whaaleanga le whai unga ale we are questioning. Wa tātou whasiringia tātou te leo whaaleanga ina. Esther, manutui, lutu, whanganga, niupulusu. Tālo whalava malo so I fumanuia. Nuu I tū o Sabrina and Lauli. E sao le ia wa le o mafo ia. O ai le nei urungali. O ani la mea na whai Samoa. E iso la profile. E iso la background. O na whea na tu ua I Samoa. O whea o sa wa I lai tā whawhawa I. O whea o tuila manua o so sola iai. O whea se pu o se avi o lo o maulu I fwoi tangata nei. A o tangata fwoi la o le a ingo le urungali le o whea o iai. Se ulungali I whawhau. Se ulungali I fo lea ua na o ni anganga e leini tino. Leini mauli e whemaumo wai ma lei lo atu. Le mea moni ale mea le na. Fo le ofo I le loto. Pe aisea. Talo fai. Ia lele. O la tato wo tale pese le vavai I foe. Ile nei fo ia fiafi o Polo Kalambe pe no to fa fonga mai ai le faletua ia emele malu I fale ia fa pena fo ile uso ia Thomas ia male company Builders Blueprint in Auckland, New Zealand. Te maua le telefoni o luatasi 552 tolu ono fa. Foi mai fa au le talandoanga e winga I le fai unga tustusia le nei. Lo to disi le mai ai. Whai unga tustusia
Ale. Sfun male valu, sfun male iwa. Lua sfun male tolu lau pepa o le whai unga tustusia. Ale whaamsinonga e tusa male nei mata upu. Awe te alwas, tātou fo i mai, tātou wolo e wā ili ili. Ia le whai unga tustusia le nei. Let's get low, from Jamaica all around the world. You're so precious like a diamond pearl. Fantasizing, wanna dance with you. Wind your body, I wanna get with you. So baby, what you wanna do, tell me. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Ole mali fo i, ole afi. Nga solo e banga uso afe mai i. Ole va fo yaso, o tavala bala. Si tu tala noa ile mafutanga. O mai ole uso, ile ne yolanga. No mai sau baili, mai fanga no ai fai mata. O ni mea o mamafa, ai lo uanganga. Awa ete kokole fa asoa mai. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. So le uso fa asiki mai o fika. Lunga ole pitu I ole musika. Siva fia fa yo ngai yo winga. Masi mele cash lingi masi vai lima. Say boy J lingi on the mic, let's go. J's on the beat dance. Sumaga ko ako se kasi malulu. Waka nga lala handshake mai uso I pa masa paka. O mai ole uso ile ne yolanga. Inu mai sau baili mai fa no ai fai mata. O ni mea o mamafa, ai lo uanganga. Awa ete kokole fa asoa mai. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Jamboys on the track, fill up, let the beat slide. Let's glide for the nightlight till the sunrise. Come on, roll with the Usos. 1 shot, 2 shots, 3 shots, 4. J Squad on the hot spot, turn it up. Believe me, let's holler. I ain't bother for a dollar. Ilunga la música, pa ku elevanga. Si ilunga la fango me pese. Ilunga la música, pa ku elevanga. Ele kai ole po ai kuliangu me la sole. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Lever mig solen, skriver mig varm och lemolen. Nu är mig ögonen på bollen. Le Jamboys där var fifi mål. Storms never last, do they, baby?
I picked wildflowers and sung me a soft, sad song. And every road we took, Lord knows our search was for the truth. And the clouds brewing now won't be the last. Storms never last, do they, baby? Bad times all pass with the wind. Your hand in mine stills the thunder. Your love makes the sun wanna shine. Storms never last, do they, baby? Bad times are bad. Your hand in mine stills the thunder, and you make the sun wanna shine. Oh, storms never last, do they, baby? Bad times are bad. Your hand in mine stills the thunder, and you make the sun wanna shine. And you make the sun wanna shine. And you make the sun wanna shine. In this update, a fuel alert level system update is expected by the end of the week. Friday's government announcement plans to include more detail on the response, which could set out measures for restricting fuel demand. Finance Minister Nicola Willis says public agencies are already looking to prioritise fuel for the likes of buses and health services. She expects more people might ditch driving the car for cheaper alternatives. Public transport's going to play a very important role for many New Zealanders with these higher fuel prices. Already we're seeing many Kiwis choosing to switch to using a bus or a train. Hopes there'll still be plenty of fish in the sea after the government axed contentious fishing rule changes. Minimum size limits for commercial fishers are here to stay. A clause removing the limits and allowing undersized fish to be sold has been removed from a proposed bill following significant pushback. Greens co-leader Chloe Swarbrick sees it as a win. Well, what you can see there is that public pressure works. We said that we wouldn't let them get away with it, and that's precisely what's happened here. New Zealand might require more understanding of the scale and nature of our immediate housing needs in order to assess them. A new Auditor General report suggests the Ministry of Social Development and Ministry of Housing and Urban Development should work together to build a more comprehensive national picture. Senior Performance Auditor Brent Burton says we could also look outside government for more data to inform this. If we couple that picture with an understanding of the support and capacity and capability that is available to address that need, this sort of information can usefully inform decisions to target support. Chris Luxon says fundraising is normal as his party faces criticism for selling seats to a dinner with him for up to $10,000. National's hosting a dinner in Christchurch next month. To sit with a cabinet minister, it'll cost you $8,000, while the Prime Minister's table costs $10,000.
And that's news. The White Ferns, led by a century to captain Millie Kerr, have made 194 for 6, batting first in the 5th T20 against South Africa in Christchurch. Kerr was dismissed for 105 off 55 balls. A short time ago, South Africa were 36 for 3 in the 5th over after 5 overs. Make that 40 for 3. The Chiefs have sprung a surprise for Saturday's Round 7 Super Rugby game against the Force in Perth, with All Blacks wing Leroy Carter moving to centre. The Highlanders have named halfback Nick Shearer for a Super Rugby debut against Moana Pacifica on Friday at Albany, with Timothy Tuvatuvanawa coming off the bench for the visitors. That is sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ia le na whawhiwhianga su I whiwhiloi o le manawa o ngā luenga ma le tū ua a onga ina ua ngā ngaifo whaiva o Samoa. I le nei fo I a Solulu, luas fulmale lima o mati, luafe luas fulmale ono, o lea ua 8 minute wa te ai nei le tū la e lima.
o le whaiunga nei o le whaamsinonga, pe ona whangaina i lea soa nafi. Ia malato mawhai oto atu vaenga tā ua. The Electoral Court of Samoa held at Mulinu i le naiwa yasu o tuna yatu ia ma o le mata upu e winga i le election petitions as part 14 of the Electoral Act luafe sfumareiva i le va o tuiloma tusa lani se lota la meko o ia lea sa tangi ia ma le sunga ia toi lupe pau mulinuku o ne sembo o ia lea o le o te o lo ia sa whaongaina i te tono le nei whaamsinonga Alex Sua ma le sunga ia Schuster mo le sa tangi ia o Mariel Louis mo le ua te ia i maisi lo ia e to lua David Junior Fong ia whapena fo ili tu mai tai o le lua o i lato dei oni lo ia lango i le mata upu o le aso luas fulu o Februari o le tausanga luafe luas fulu ma leono lea na tapu ni ai ia whinaunga tustusia written submissions closing date ia ona amata mai lole ina ona whanga solo ia le tustusia o le whai unga le nei le pei ona whonga ina le aso ananafi. Judgment was reserved and announced yesterday. Aso luas fumba le wha o mati luafe luas fumba le ono. Ole whai unga le nei. Ole amatanga mumua. This electoral petition and counter petition case concerning the results of the 2025 general election of Falealilitasi constituency. Ole whamsinonga ne, na mafua mai i le whainga palota o le luafe luas fulma lima, mo le tumalo Falealilitasi. The parties involved are Tuiloma La Meko, the petitioner, and Toilupe Onesemo, the elected member of parliament of Falealilitasi, as the respondent. O la ua na fia o le sunga ia Tuiloma La Meko o ia lea na tangi ia maleli i na tali atu te the respondent o le afionga ia Toilupe Onesemo. Awiriringa o le wham snonga. Wainga o lona lua. As developed below, the issue in this case concerns the petitioner's claim that the respondent is guilty of the corrupt practice of bribery because of his agent gave a voter of the constituency 150 tala to induce that voter to vote for the respondent. O le mata upule nei, o le tangi whasanga mai atu I loma, a ngā I atu I lupe, o na ose moli mau, na tuina atu wai, ele ua te te. O lona I tumalo, se lau 5 tala, I se tasi o li I palota, ina ia palota ai mo toi lupe. Vaenga lua, tolu. The election of a candidate proven at the trial of an election petition to have been guilty of corrupt practice is void. Mai ilaro tula fono o whainga panota uata uai o se whainga whasori tula fono le tu inatu o se tupe e whaiai ia se whainga le ami o tonu. And this is a single act of bribery, no matter how large or small, is enough to void an election. Pe titi pe te le tupe tu inatu is tangata, e sui e lana palota, or se soli tu la fono lavalena. The rationale for this strict approach is distilled from the principles of the Electoral Act 2019, and that elections must be free and fair, and even small bribes will made and erode the trust in democratic institutions. Mai o le faa mausali ina fo I leo le tula fono whainga palota o le lua fes fulmareiva. Pei titi pe tele se tupe tu inatu, ua solia I lava, tula fono,
wha-demokarasi o societe mamalo wha-penei. Therefore, over the years, and as it will do for years to come, the court has consistently applied the bright line rule to reserve the virtue of democratic elections as the method by which Samoa chooses its political leaders. O lela, ua wha-mautali nai lava wha-mautuina mo tausanga nei ma tausanga alua. O le wha-masinonga, na te whaia le wha-iunga pe a whai. E solia le tulafono lea wha-temokalasi o whainga panota ina ia whaia ma le Saolotonga. Mō tangata uma, awa o na pau leo le awala, e whiriwhiri ai e Samoa o na te tai wha le malo, ia po te tai fo I wha uwhai o malo. Vaenga wha. The courts consider it's especially important in the context of a contest between political candidates that there continues to be respect for the fundamental principle that all persons are equal before the law and no one is above the law. Ma o le ala foi lea, lo wha malo sia I pea, ele wha amsinonga, whinaunga ma tauwanga I wā o te tai o malo po sui tauwā o se whainga panota, ina ia iai le wha alo I le tula fono. Ele ai seisi lunga atu le tula fono, ele ai fo I seisi e lalo ane o le tulafono, e tutusa tangata uma le tulafono. Now this means that regardless of status or office, all persons are subject to the checks and balances expressed in the Constitution of the Independent State of Samoa 1961. Maolo ta wai ma fa malusia ile tulafono fa vai o le afi se lau ono se fulu ma le tasi. O le malo tuto tasi o Samoa, le tāu o tele, o lona whaavai papa ma le whaatau o ina, o le ai a te tau o le tangata whaatasi ai, ma le amana ia o le tulafono o le malo tuto tasi o Samoa, whiwsila won sumale tasi. Now, i le vaenga lona lima, lo whapema iai. It is further noteworthy that the claims of the corrupt practices in this EP was put into issue by the only witness who appeared to give evidence. O le whaiunga atoa le nei, na whaalango I le tangata e tōtase, lea nā luatu e whai lana morimau. 2. In the affidavits of 2 other petitioner witnesses at the same subject, the court has decided this case on the strength of their evidence, which must satisfy the court beyond reasonable doubt of the respondent's guilt. Tasi le moni mau na ngā iai le whaatuotuanga ma losi o le whamsinonga. Paenga lona lua. E lua isi moli mau, leo ngari la leo te taua. E leo ni upu ale I atau sa vele whai tu le mele nei, o upu tustusia nei. Ale whai unga le whamsinonga, e lua I la ua, o la fionga na saufa whai ai le lote ea na mata upule nei. O le fionga I le whamsinsili. Sa tusi Mativa Perese, Honourable Justice, le atau le sa Darrell Clark. Second, in the affidavits of 2 other petitioner witnesses on the same subject, the court has decided this case on the strength of their evidence, which must satisfy the court beyond reasonable doubt of the respondent's guilt. Na le tasi le mori mau, le tangata na watu le tino ato le tangata, ma fofonga le mori mau. Ma le isi to alua na tisa pia, na whaalango lango iei beyond a reasonable doubt. Na le wingo le melina. Tu sol fatu tuanga wasili atu, na ilo o se masalu salonga.
ai li mo tangata ia. Ai o la, mo li mau tustusia, lea ua faa lango o iai lei unga ale faa msinonga. So, no wonder why people are so upset. Lei tio la masalusalo fo i tangata mo latu langona e winga le nei mea. Faa fefea na o mai fasi pepa. O mo li mau o tangata i to lua will disappear. E fai iai se fai unga. Lono winga. O mo li mau tustusia ia. Ua matua malolosi atu. Nei loo leo mai o tangata ia. E tutu te tonu. O le potu wha amasino. Ma le witness stand. Vaenga ono. This determination is in 5 parts. Now the first discusses the bleedings and the issues that the court must determine. The second part discussions the evidence, and the third is concerned with the principles of the law, and the fourth concerns the court's application of legal practices and legal opinions, legal principles to the facts, and the fifth will set out the court's decision. Lima vaenga na vaevaina iai le fai unga le whamsinonga malalatu susuenga. Mua o a pena ioeina, pena te eina. Vaenga ia mua. Vaenga lona lua, ua talano ina, ni mau wha vai, e wha mau ni ai, se tua inga ma se morianga. Vaenga lona tolu, o le popolenga lea, i le wha o ngā ina, o vaenga o le tulafono principles of law, how to apply the principles of law to this case. Lona wha, the concerns that the court's application of legal principles to the facts. Whaonga ino whinaunga wha le tulafono e winga i le mata upu o le morianga lea, ma le case lea. Ma le vaenga lona lima loa, o le whai unga le whamsinonga. Wha vaenga na ave i le suesuenga. A le vaenga mua, na matua wha ma mawhaina le tasi o le morimau. Na au mai e tuiloma. Ma le toa lua, wale e maua mai. Ai na o la morimau tustusia, tawhia maua. Tawhia maua la kopi o morimau ia tustusia, the sworn in affidavits o lau vanga ia toa lua. Au tiofa fo i la i le vasengo leo, o i la tau sa whaatalanoina matu ina atu, pe la tu te mana tuapo la milen ta pueni ato o mori maune. Talo fai. Los volumu minute wa te ai le tu la. Elima. Vaenga fitu le whamsinonga nei. The petitioner filed this election petition on the 19th of September 2025. Ole mata upula nei, na whaila ina, ele fionga ya tu loma ila so sfulma le iwo setema. Lua afe lua sfulma le lima ina ua mae, ale whainga panota le tele le na whaana tinati le atunu, was supporting affidavits and statutory declarations, but the petitioner has not engaged in any corrupt practice. The election petition makes these corrupt practices claims. Whafonga whaila ia. I le taimi lena whaila ia tui loma na mataupu nei na le tasi lana moli mau. Whatasi ai ma moli mau e toa lua. O le unga li I leo lo ta ua. Ai ua nao ni la wha matalanga tusi tusia. Where are they? Whai mai, o morianga la nei, mua. 7 instances of the respondent engaging in bribery between 1st of August 2025 and 28th of August 2025.
E wale o tātou o nei wā ili le whamsidonga. Whai mai mori anga e fitu le lei taimi. Nā a fia ai toi lupe. I whainga wha la tua, i le tui nā tua tupe, i le wā o le aso mua au kuso, lua afe lua sifurma le lima, ma le aso lua sifurma le valu au kuso, lua afe lua sifurma lima, teimi tonu a lea, o le walu le whainga palota. Morianga lona lua. 3 instances of the respondent engaging in treating and bribing between 1 August 2025 and 14th of August 2025. Tolu taimi na afia ai toi lupe. Ele solitula fono lava le tasi o whainga whaala tua. Mai le aso mua. Ile taimi o le whainga palota aso mua o kuso lua fe lua sifurma le lima. Ma le aso sifurma le whao o kuso lua fe lua sifurma le lima. The petitioner filed 11 affidavits setting the evidence supporting his claims. Se fulu maletasi. Moli mau na whaila e tuloma. Eva, due to the non-appearance of witnesses, which the court referred to briefly above and will discuss further below, the only allegations of corrupt practice that remains against the respondent is the allegation 5(d) of the EP, which relatively provides. Whamai. Ole leo mai la oisi a morimau. Ole mafu anga fo ilea, ua faa wawo I lava. Ona iai tua inga whaasanga ia tuiloma, o ia tuilupe. E pe ona ta ua, I le vaenga 5D o le election petition, o le au o iai ia le tātou whaitau. Vaenga lima la lero o lo ta ua nei. The petitioner alleges that the respondent committed bribery by giving money himself, alternatively by another person on his behalf, to the elections and voters of the constituency of Whalealilitasi for the purpose of inducing the said voters to vote for him in the general election 2025. The particulars of such bribery acts are as follows. Whai mai tuiloma, na ia whaila ina de mōrianga, ina ua tau mawhai tuiloma, e tu ina atu I te ia se vaenga tupe. E whapena fo I isi tangata, sa langulangu ina tuiloma, o sa langulangu ina ia tuilupe, tu ina atu tupe, ina ia whaiai ia a wala whaala tua, e pālota ese mai ai atu iloma, ai oe ave langulangu I o ia tuilupe. On the 28th of August 2025, the respondent by this agent, namely Leapanga Petelo, did give cash of 150 to Malili Nofo Vaenga. Le lau ta umaingo tangata lele roni ingo. Whamai o le tangata. Na tuina atu e tuilupe le tupe. E se lau lima sifuruta la ia Leapanga Petelo. E alua I ave le tupe I le tangata e suafa ia Malili Nofo Vaenga. Tō whafonga mai. E ave e tuilom le tuilupe I leisi tangata palota e alue ave I leisi tangata palota. The respondent's pleadings. Le tali mai lea ale a fionga ia tuilupe. The respondent filed a reply to the election petition and a counter petition on the 30th of September 2025. The pleadings provided that Mumua
O lea fo i na whai. Ma whaila e lea fionga ia Toi Lupe. Isi fo i mōli anga whaasanga o ia Tuiloma. I lea so tol se fulo se te ma lua awhi lua se fulma le lima. Mōli anga la nei na whaia e Toi Lupe whaasanga ia Tuiloma. Intended to strike out the election petition on the grounds that it was an abuse of process, as most of the allegations of bribery and treating related to persons who were not voters in the constituency, and further, that there was insufficient evidence in the affidavits to link the allegations of bribery to the respondent. Whemaile, le whaila ina e re Toi Lupe o le mataupulea, e le lava ia le malusi anga o tua inga i e whai mai se mōri anga whaasanga i a te ia. Insufficient evidence. Maenga lona lua o le whaila ina e Toi Lupe o le vaengalea, denied all allegations of bribery or treating and puts the petitioner to proof. Te ena umalawa e Toi Lupe tua inga mai ia Tuiloma. Also alleged in the counter petition that the petitioner committed corrupt practices and particularly as 76 separate instances of the petitioner engaging in bribery between 30 of June and 2025 and 29th of August 2025. Lea la o tātou fsilingi, whea la e mori mau e whetus fulma le ono le na whaila e Toi Lupe whaasanga i a Tuiloma. 76 separate instances of these witnesses. Mai las tōs fulu o Iuni lua whelus fulma lima, a lele whele pānota. Se o o las lus fulma lima o kuso lua whelus fulma la o whele pānota. Mai ngā lua o le mta upulawa lea I le meo le o meo counter claims, counter petitions. 24 claims of the petitioner engaging in treating between the 30th of June 2025 and the 29th of August 2025. Luas fulma wha isi fo I mōli anga whaasanga ia Tuiloma. Na ia whaia. Na ia whaia ini winga whaalatua. Ma soli ele tu la fono o whainga panota o le tui nātua tupe in tangata. Lea stolus fulu o Iuni lua whelus fulma lima. Se o lea so lua fulma leiva o au kuso lua whelus fulma lima. Then the respondent filed 42 affidavits in supporting, setting out the evidence of his claims. O na whaila ila ia lea e Toi Lupe. O isi fo I mori mau e whaasful ma le lua whatasi ai. Ma mori mau tustusia e lango ai lana ia fo I tangi whaasanga. Ia Tuiloma. The respondent did not in the end apply the strike-out election petition. I le whaiunga o le suisuino le mataupulina. Na le whaalango ai ia Toi Lupe, I le ave e sea I tua. O le mata upu atoa, e toi toso atoa, I tua le mata upu. Pe ave I tua. Therefore, the respondent's remaining bleeding to the petitioner's election petition is his denial of all allegations of bribery and puts the petitioner to the proof. Wale ave ala I tua. Ai na ona te te I mōli anga whaasanga ia te ia. Mai ia Tuiloma. O whaafonga mai le maro le tātou utunu. I le tau mawhai e wā ili maali atu ia le me tau o le background o le case. O le mafua anga o le case. E wā ili le lei po ai la ia mōli mau a o ai na whaila ina mua ia tangi a o ina te te atu iai. Taua I le mea le nā, I le whaafonga mai le tunu, la tātou ua tāle piserea si wa ai se awanoa tala noa I male tamai ta I o ati, le anga I tāua e mo le tātou tupe pe awhai tātou tala noa. I
e le tautua Al Henderson Cars manatua wa wina tu ya te oe le porkalame le nganga I fo favor o Samoa o na langulanga mai ia ale company malosi le whanamai mo ngase o le fatu ma ngase o le cancer I totonu o le Aio Fiji whalemai Nandi Masuva ia lena mo le cancer and also treatment for open heart surgery in Nandi and also in Suva in Fiji. Thank you, Pacific Specialist Healthcare and Hospitals in Fiji. Ja, la tato wo tale facility so have no molta mai tai o ati. Though we are a long, long way from our home, we'll be alright. Though we roam freedom our right, for you see the skies above our head, the earth below, where we once tread. The roots are dying from where we fed. Our children are crying, Rastafari dread. And though we are a long, long way from our home, Israel, we'll be alright. Though we roam over here, roam over there, freedom our right. Let me tell ya, for you see the skies above our head, the earth below, where we once tread. The roots are dying from where we fed. Our children are crying, Rastafari dread. Our children are crying, Rastafari dread, dread, dread. Said he dread, dread, dread. You know he dread, dread, dread. Then he dread, dread, dread. They wonder, they no wonder why they come again. All they want is one thing, can't get their hands on it. Kangorima do yai, kangorima do yai. Shout when I need, shout when I need. Pole aste me manganga o ai mongangi. Pose me ai, pose vai lima lewaya. Se I shout la umongangi yakako. Se I vai vai kako umangi. Se I alula o kenge, se I swipe langaka. Pole aste me o yai, se I shout yangangi. Po I pai, po sau pika se mi mika I lahau. Pole aste fangwa maua, pole aste me o yai. Va le kako pepa po o
oi Se me e kuku wa koe fiki mai kai So le kase ke le me pelo le wai ai nge ka ngaka este fo i o lako La e fika mai ka iai stay shout Mai mea mo i au ke shout Mai pe pelo au ke shout Mai au fika pa pe pelo fai ka kala Umba de shout ai at koe ka ui ka umanga la langi fa pe ngā la lau fika au ke ika yaka ika E baby banani shout banani E pensa le sponsa asia okay Ia lena, ua le Mose Avenue e tale noa tuai le tamaita. O ati mai le tātou whale tā vale. O le Henderson Cars, ia ai am whai ona e wala au iei le lātou telefoni le se tongi o Valusalau. Fitu tastasi, o Valusalau, fitu tastasi, a leo le nao. Ia anga iei o le lātou tuatusi se lau Weavers Full Malfa Cavendish Drive. I manukau papa tuatoi ia o tātou o mai i le mea e tau i le ata a whonga la sa mo i le mea lena tūla i mai nei o umona tātou tale noa atu le mata upu o whinaunga i le vā o le toa lua lea ia se iau o mai loa i le mata upu e tau Settlement between the parties and their joint application for leave to withdraw. Now, alua i ave ve singa o le mata upulea. Ai nai ulava i na taoto i langa tonu. Ma mali lia i loa tui loma ma tui lupe. O le a ave la mata upuitua. Fatalo fatu le sunga ia talitonu talaifono pati o lo mai momoi ina i au fanga i le pa mai whanongo atu sa vea matua i manino le lei ia le lei tio le wha mo tasi o ono tesi ma le tasi i au fanga i le pa Ua maridie ave itua a la tangi uma. O le teimi lea ua avea fo'i le fionga ia toe lupe masui pāle mia ma o ia fo'i o le minstao ngā ruenga te telea lea tunu. Whafonga le leili mata upulea. Ua maridie e ave itua. The settlement between the parties and their joint applications for leave to withdraw. Listen to this. Parakalafa pui pui sfurma le lima. Olofa pema yai. The parties concluded in an agreement to settle the dispute on a no admission of liability basis. Its terms set out in the deed of settlement dated 27 October 2027, R5. What drove the settlement is represented to be set out in paragraph 7. Ia whafongala. Le mali enga len whaiman tuafo ina fia o mai tu malo. O mai le tu malo whale a lili ma ua poto mori futia fuatas. Ua tau ma whai ina ia whawhile mu le tu malo ma avelo le mata upu itua. That was the deed of settlement Leana maridia ai ma ua uma fo ona saindi ai le aso luas fu ma le fitu o ke topa lua fe luas fu ma lima ai se tato fa longo la o le ale mea na tupu ua male lie ia tama o le auso tui loma ma toi lupe ma o la i la tou o le tu malona langolangoina i la ua avel mata upu i tu pitai The both parties' paramount consideration now it's what's best for their constituency, and they truly believe that the withdrawing of these proceedings will be in the best interest as well, not only for them, but also for their constituency. Le malienga na malie iai, tui loma matoi lupe. Wa malie fo iai matai o le itu malo, mae na langlangoina, ila ua uma tolua. O le tā ua lea ina ia tausi ele file mo le itu malo.
Now, the following statement, paragraph 16, the following settlement that the parties joined forces and made a joint application to the court for leave to withdraw the election petition and the counter petition as is required under the Election Act. Now, the joint application was supported by affidavits from the petitioner and the respondent. In these affidavits, they certified their respective withdrawals were not the result of corrupt arrangement or in consideration of the withdrawal of any other electoral petition. The parties acknowledged the seriousness of their decision. Wa'aila ia. Ile tau singa le file mo. Na mali li uma I tu uma lua. Fatasi ai ba aulangolango lo mingo le pulenga mamalu na li I mawhai pule. Na o mai e tausi le file mo o le tu malo. Ma olo o iai fo I lalo. O le Election Act e mawhai ai. O le whaatino se malienga pe a whai. O le anganga I o sui tau wā. E ave uma I tua la tangi. Ai whaafonga la. Ia I tu ia na whio sui mai le vālea. Whaafonga ia I tu matangata na le mana na o na mana o. Ia wha malepe. Paragraph 17. The form and basis for the joint application for withdrawal were unremarkable. However, a claim later emerged that the settlement involved an alleged $100,000 in bribe. Now, the sum was paid by a petitioner on behalf of the respondent, who was the time became the Deputy Prime Minister of Samoa, to the petitioner. O le tupe leo wa anginga I fune se la wafere tala le la fatwa tatu wo o le me vela le me o te ile famsidonga o la wo ave tu le mata pu ma sei li fatasi la o ave tu la ai anginga mai lo ma le tupe lea e se la wafere tala fa pea na totongi atu e se tangata e whai masui o toi lupe a ngai I le sa tangi le sunga I atu I loma. I le aso luas fulma le lua. O le masino ke topa lua fe luas fulma le lima. Now the claim of a 100,000 bribe is made in an affidavit that was filed by Namula Ulu Papali I Leota Sami Leota dated 11th of November 2025. O tau whaafonga mele mele whea tuini. O la wo nai tama na yusu e ave le la mata upu I tua wa mali lia le au e saidi le whengainga. Ai manu lo ma le melea o le se lau afe. Whaila e le to whaia na mula ulu. Papali I leota, sami leota. Saini ai I le asas fulma le tasi. O November lua felua sfuma lima. Palkalafa sfuma le valu. The court dismissed the joint application for leave to withdraw on the 3rd of December 2025 for the reasons stated in our written ruling issued on the 11th of December 2025. O ina loa na te ina I loa le whamsinonga. Le tu inatu ma le wha mamulu atu o toi lupe matui loma. E o loa e whai le lua wha le linga malo lua I tu malo. Awa tau fi wha se ia, se I loa male. Ma le tau filima. Ina wā nginga, malau manu ia se lau wafe ta la lea. Ona o lea, o tau e namula ulu. Ioe, ua whaila le tu o namula ulu. Whaari e lo mara se lau. Se lau wafe lea. Palakalafa sfulu manavan. The court dismissed the joint application to leave
to withdraw on the 3rd of December 25 for the reasons stated in our written ruling. Now, lea la ua tawhia nei. Ele se lua whaalinga whai. O mai. And then the commencement of the election petition and the counter petition hearing. The following section of this decision discusses the events following the dismissal and how that shaped the evidence that the court was to finally consider. Now, the court notes that although it directed the parties to proceed with the election petition and the counter petition, neither party was particularly enthusiastic about it. Whaatulo ma le tala le whaamsinonga maurunga le aila, ta tia la le whaalelenga. Au mai le mori maulea, a namulo uru lewa mai nei I malana mori mau tustusia. O mai la tato wōloa e whaile whaamsinonga. Ia le mena le no o nei ai. Ona whai mai lola ia lea. O Miss Louis. Le lo ia... Le lo ia ale fionga ia toi lupe. Whamai Miss Louis. At the application for leave to withdraw hearing submitted, as one of the grounds supporting the withdrawal of the proceedings, that many of the respondents' witnesses were unwilling to give evidence. Now, this was because of the position taken by the Ali'i Whaipule of the various villages of the constituency that the proceedings should be settled. But Mr. Sua had earlier expressed his concerns that some of his witnesses have been subject of intimidation and threats, did not want to give evidence. Now, some of Mr. Sua's witnesses indicated to him they were not going to give evidence, and this led Mr. Sua to make an application for leave to withdraw the claims that were affected. Ya, saulo ma Miss Louis la tau I o le ngara, o le loia toi lupe. Whai mai. O le whaalewe lawe lea ua whai nei. Wa toi tā ofi ai le whaale lenga sa whai. A o lea wa ave ese mai ai mamoli mau I e fitu se fulu ma leono wala le whaonga ina muli mau fitu se fulu mon tupu. Sa tu o mai e lango tui loma o ia toi lupe. Dera ora inisi. Mo ta apel fo musina. Ai whai mai foi. Ele o lava foi moli mau. Ale na tangi tui loma. E o mai. Ona ua wha matau I lātou e leisi tu. Nea ua tātou o nei le matau po le mawhai ele wha masinonga ona toi tāu fia la le ave I tua o le matau po e wha le leiba tu te wai le tu malonga matau sin file mo. Le o mai la kako kuiko me whipele la kako spa. Now, what has happened here is that the court attempted to address the issue of witness availability on both sides by issuing subpoenas to all witnesses and to be served by police. At the start of the election petition and the counter petition hearing on the 8th of December 2025, a total of 50 witnesses has been served and had signed proof of service of subpoenas. Ailei. Uma na ave tusi valauli, o tusi sapina mai tangata nei, wha malo sia I lalo tula fono. Ale malo ma le wha msinonga. Lei ma se sina sau. Se fulu lima na ave lisi tu. Lua se fulu na ave lisi tu. Lima se fulu mori mau, wa uma na whai mea tau sapina, mele tau sapina. O le whatonunga malosi, ai le sau o koe loka mai oi, ma sai mai oi. Nobody cared. Fela e le malosi ango leo sat tau no e whai mea. O tai au wha umalta la ungal tato wha msidongo. Leo sau i le, la ve pasi o le. O le pasi moe, ai, to apele tai ai tato, o le tiute o le a tau sabea. Nao na wha matala I a tau tau. Leina, ile leina, mawai leina, mauinga, o terminologies le tula fono leo lo wha o ngā. E si pela mai ai ia le whinaunga. Alo ia sa whai, ma le taunu unga wo o I ai. Ia le whai unga a wha masino e tō lua. O le wha masino ngā māwalunga.
Ia, po o le whamsinonga foi. Supreme Court of the Independent State of Samoa, talo whai. Te le i o mea i te tupu mai i le vale. Na utou sila fia i la ia lea. Le ua ata mai le mea o le mataupu. Na iai loto e ave i tua le mataupu. Ai iai i la tōu. Ioe. E i tua le tae au ma le fiafi ma le valuapo. E le i mana na o e wha moe fi le mulu mataupu le nei. Au lau tala le na. O le alawa le onga o ni whawhita auri ma ni mataupu na tula i mai na mali lie le i tu malo. Sui e to lua na tamu mo o le i tu malo. Fale a lili. E tas. Aya. Whaala ve lave i ai le vaenga whaupwhai. Masui o le vaenga whaupwhai. Nā o tau mai ngoa mori mau. No mai e whaala ve lave le melea. E le i mana nao. E iai se fi le mu o le tumalo. Le la wau o le no fomo. Ta whau ma ta ele. I peta sam. Tel ye mai. O ma sofa ai. Le loto i fale ma le nofo le lei. O le tumalo. Talo fai. Fale a li sanga ese. Ya. Ai mai se foi le mamalo le tumalo. La ele mea la tatu fai. Pa o le mea lo fa matala i le atunu. Le fai unga no o iai ia fa masino. Lo fa mai le atua. Ai lo tusa su tatu monwia le tatu whiloa i le aso tau le whatawhiti o whaiva o Samoa. Ai tu o tau i le se vai se pese le atau ai. Ia lea, e le pese le o le nofototas. Talo whai. Talo whatuai i nai te mam tina mātua lo whafonfonga mai pēr. Ia, maua lau tau so tau fina ngalo, ia, a o tau whianga iei ma le sunga. Ia, sau seu si u whanua o le a whaatau teia le polokalame mo le a fia finei. Pili mana mai leileana ua o leilo be ai sea ua e solai e tia i ita o monga i aso fai bea toi fia te patasi o molinga Lela lo langi o mai ngata Lela lo langi o pua puanga Lela lo langi o tūkina naunga Lela lo langi o loto tinga Lela lo langi o mana onga Lela lo langi o tāua maua Ana e loa mai Lota mawha Iao mapo Ele malolo Se matangi e malo Se momoli ao I se langi e filemu Tapi amapu O folina E tu mapea Oi pe angalo e oi ape Lela lo langi o mai ngata Lela lo langi o pua puanga Lela lo langi o tūkina naunga Lela lo langi o loto ti
mana o ngā le lalolangi o tāua maua Le lalolangi o paingata Le lalolangi o pua ngā Le lalolangi o tūina naunga Le lalolangi o loto tinga Le lalolangi o mana o ngā Le lalolangi o tāua maua Le lalolangi o paingata Le lalolangi o pua ngā Le lalolangi o tūina naunga Le lalolangi o loto tinga Le lalolangi o mana o ngā Le lalolangi o tāua maua Tio utina lele e faia inaia o fainga Lo sulu fainga o te maloa inai o lima Sa e tau si mawhawhai lele taia o ola Mamali e pe ale a o sa utau singa E te ala uso i le sengi sengi e